first uncle wo ye dey e yatem dudu wo se akola na didi watem nti ye akola no ba no wo nye sika no na me frɛ ne phone so wo se ai ene wo se kenetia wo ke kan kwasa asem to oh wo kan say wo su busta ba no ene me so wo kan say wo su busta ba na me sa frɛ me ba no na me se kenet na me ka asem ane nkwara no e di asem na aka che wo papa wo so didi na to ene wo se me ma wo me frɛ na me se da ene aduo no amiensem abusua na so yamamo ha akoma mo nsem dwumadie ana ebra so se yede esomwe na dwumadie yi enam onua TV Rabi 1 TV Osecrom TV ena fe Papa B TV eso Facebook Yadamu live Akoma FM 87.9 YouTube Akoma FM 879 Information centers no edoso papa adepa information center wonum ewo kotwi sabre wo mo bie dwumadie na tum ama ade hye wo kotwi wo mo nyina etie sanso ena na bebre information center kuma wo bodoma se wo mo efa dwumadie no so ewo ho enkrofo ma so yedem ewo Big Love Radio Spain OPD Radio Ghana UK Ghana Radio London ena fei nyumaku ahodo bebre ye wo man Ghana mu nyina sabre joint ahodo wo mu nyina dam etie akoma mu nsem dwumadie fan club akoma mu nsem for ye chiachia mom empaboafo am wo atonso dwom enchia soronko ena yede ama mo medin ede ama Serwaa Sarpong meni abadwafo nyina so ne ya ready ya yede dwumadie ne yede esom wo bate na na akua koko enkam Pastor Julius Naba obapa akoshe sikapa ena fei evangelist Samuel Mensa Marcos ne naso ena dwumadie nyina esia yede eba besom Facebook for ye chiachia mo pa ba bia sabre wo ya ubuto ya wo hwe dwumadie ne bia no bomade na yente wonka ye from ame na eba no he kama na ye baba hyase ye ncha hokura na ye baba hyase na wotwa etwa mom ye maami bi eba ha sei ede na sem ebe dan producers eguso a ya wo mo edi ho dwuma na nso enkomotwetwe no mu ano eba beto dwa se emoa bi wo ho no mu akopem se ne sam no ye behwa no bewie na emoa bi wo ho a wonyaaya ekebetimi aboa pa na sade ye kasa dwumadie nyina da esi ye maame Marcos ena so no wato ye nkra ya enkra to na na akua so ena abesia eni tare bi wade ne nyina wade beto atiefo anim na ansa na no yenko ye maame ho ye ma na kwa aba na ne nsem no ye mbo so kakra na fe enkra ye maame Marcos ato ye no na na akua emfa ento anim owo me akwa aba biem bibia bokode yo na okwa ye kire tisan pa sho chire bibie ni ho ma fra ma me no emprenu wa mfa ma me no mfa okay na me na ne ya me ya intimi antu anamon anko ho na sadia ba ya tiefo be kai won wodin de san biem acho wodin pa de adwodu fie na me to so du nti aye me ka chire bedu okay wasam ne te san bone tofa kakra emaye masam ane se me ye koko kakra ene ba se yetu abo wo so tiska kakra ye nya ye de ma me no esan se be ma ho chire ya che wo be nti me ba me di ni ko school na me ense me diska no e de ne ko nursing training no se ma wa ho de ni so eti feska no ma me ntu kwai na me ba metimi de atoa so me konya bia e na me sister e kire me se wo ne papa na na bi wo ya ade e na wo gi ska no e na ye de ma no boy na ne me ko bange ho na me ko yi ska no na me de ma afe ya bona enye ye na ka che nse sa na tede on first ska na mame eti on first ska na mame no e na ono ma me bedwa ato ase wo manya yie bi eti ni wo fa no wa abrochire nti boy no kwa na haka Ghana ha sika fa no so ntu me sra me se me se makwa report o me anya yie ni ye awie ni bia o diska ne bebre me ma hwe ani mu a boso me miensa ene fa wo mma na me frɛ boy ne se on first ska na mame na me nya bi kwa me ditimi di achichiri bidie wo so ma se me nsan kan dia me koton masase bi eti me ton asase na me dia ma na me se menya obi amena to enipa ne frɛ na wo so ojai nipa ne frɛ na ena me yen se me kacha me ba ne se ene sa na te dia me wakoche no eti awon no frɛ me ba ne se on fa ne momo man na on sa ni ska no emfa nto so na wotwe me nsa ene kwasi ade etwa mu afi de ba ne frɛ na wo so wo abijan na na me so fa ne se wo ma me na wo baje ye no so wo ha dia ene me so me de ba beto ani na aja muna munim bibia na madi hu dwuma ama enu enti na me de bai na me di kan ka kira be ma ne se sabi mi ntimi nya adwuma den no ne sika for de mama me se me fa nto aduane ni no
nam this kan ya course na wasa ma seska enya dia seska tene no meji fisa me de ma ho odinfo bi so mfanya adwuma kana wotwe bia wodo de be ma me seska tene no de menye ana wose me de me nkama komantome akoma na me nkantome ya ma odian ye o entimi anya adwuma eti wo ma me no ekwa bia ne ba no efa so a obedwa to ase wobetua no obeso kanum no mi hunu ne ba no a o ma me no fa misika no 87.9 okay eti abusia sa de ma me na bo na sam no tofa somre kakra bi e de a kire no ye ma me ne ba ha se yi a waboabo ne sika nyina na japade nyina no se ne ba ya wotwa to ne ka kire won firi o manga na mu nko enkrofo amaso na enkobu ebra kata na nanka opese wode ne ba no ekom na enso so ko na hyeman abehyentemoa gisika no kona bra ne ade a kwantuo no amaso sika no nso a akwakwa e bibia ho na kasa bi mikotwa medua e wo wanzam ho na ma enye ntwa me supporter nso e ka ho na me pieto so akwa na ke no so akwa ka na kria akwa ba akwa ba ai ya sadi akria na me mine na nakria ya blinky ya se mami esi adaroma mami esi wa maya ho fe nto aso wajuju ye o wase he ya mami esi mensima Augustina Beidu ababa wa ne ho efe na wo bibia bi wo de ya to bo ase behwe no what you say wo bibia bi wo se ni made ye raba no na adwudwu ye saa no kama so kire se bibia onim bibia yesa ka so pam entade a na je se waje bibia wi ama ye chiefu ajo so Akoma FM 87.9 ye de o de jaya na de aso aye ye ni sika ne de ni sika botene no ne nsabeka obeje onka na akoma nto ne yam kura eno no ye yenkuntu na se adwuma bi na no ye nta amfa mpie nti ano de da ho na unse ya kase ye maame otifie ni nyina wo hwe ye yes enani di dwumadie na chi enye se wawo nti wada oni di na ontumi na share pressure gu ni tiri so yes sare ha na da kwaso de fie se ya twan ehwa na ya frɛ no de nani ya paso kakra ni ye de pia no ye de awo no ye se hwe wo ka so obeda o se ye megu ha na naza o enye ye ntwema wo sa ada nti otifie na no asem we di ha me unse ye maame baaye na osu osesenka onya bidie 4 bags kra na ochechire na nka ode to aduane di a anka na koma beto ne yam kakra na ade a chief di aye no ahomte ampa ye boy ye maame punumu no ne ye maame se amitifie die Nenso mawo mitifie ma akosi wotifie wawo le se ka kire wawo ma ko awo owo fie me ka kire ma me se ma ko se na wo ma me oto no onyem na mse onyem ya friend don't touch me onyem pa nya me na ehira no onyem pa wo ni sa no onyem munim se onyem ana onyem ya de ye wo ha ye nim se onyem pa nya ma na koso nyina ya de broya ni nyina mu no kakra nyame adaroma wasoye ne kama wo fie ni nyina wo di dwuma na chie no o se sika wei wa mu ade yi wo fie die nenso yamfama ya maamo na onfa nhyase se de na asem no ye na reho no onfa nhyase na bidie na wo ka no anya nan no betimi ato ye buo mu ade no ebetobi pa ebeko ya maami asem ye na reho dodo oba tan se wonna otifia wawo nenso buo mu ade yi ya maami isu wa ma asem no kra ya reho enye hwe onfa nhyase nkoto bidie ni bi na onchechire ne kakra se be ya obenya bibi kakra e de ewura na no nenye sa se de ya maame ni bobre no esifie no ahomete ada no behwe ya ahomete pa video no ya fatu ya so kakra ma ya atoso amaye se de na o si wia na ya maame koko sika na opese ode ne betu kwan na obi aye ne sei no na se de ode wura na no kra na aye den ama no eye na reho nti ma akosi wo fie na so boa mu ade yi yemfa ma ya maame okay na
on fan koto bibie ni na afi de on shase enchechire ne kakra na on shase ni nyina so chief de jana maye chief chief maye chief maye kra ende ye adwuma no akoma bedafo 87.9 ni bibia de bedamase be de agya no oba no konkru tumi amen ahode nyamenya mo kase amen omamu bibia mo ye bi enye amen na mini bibia Ewurade ntira machine wanya mo kase omo kwanto ba bia kwan nie mfama na minimi se we nyina achi no enya ade a mo beja machiriti etinyame on kamo na wo yishira mo masiri ade nyina damas amen no dodo no koye maame so enkoye maame makos nyame yishira on tra washi oba no daachi won fani si ko mo amen 87.9 Kumasi odidiem onantiem wafibem Ewurade yishira amen ya mame ne raho pa nenso ya be ne dey saa na ye dwumadie ne ye dey etie saa na maako atete ye ya ye dey ete ha se ye nya ne saa na onu anso so ani sa de ye dia ma wuyu nti ye da obi bia ase se ya ne di edwuma no na nyame nhyiramo nyame nhyira pa makos nyame nhyiramo enti ye de yankomo na nkasa ye de ba na ye de abahase we de ye de prapra kwam saa na tie ha de wo de asam de ba ye di akira no aso mo ko mi krom ka kete ka Ismail ko hwem fie na mso boa wa hu mi fie ka kete eti yaba na fe nkomo na nkasa no yaba betwa so fast aha yakoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumadie na yegusua ya de esomo na sade ye di nka de atomanim na nsam ne yaba na sabio ye de ye program ye ya na enwie ye di ekira akopem se ensam no ye benya ne pomasi bre ansana ye de nyame agya nyame oba nyame onkonkron ye de agya kwanti ye se ko ye krom abnasefo ho nam se nano ensam ne asoso ho kakra na enra aseda yemfa aseda ema producer Ishmael Haywood ene na nakua koko enro kodu fie na ade asane se ya twom wana ena fei evangelist Samuel Mensa obapa akoso esikapa ye si fom no am ena womo esan koye na sede womo ko hu ye ne ensam no de afre trabanti ye sa koye maame Doris amankwa ho biem na ye ne no asan akotwe nkomo maame yakwaba ya bibia boko de nyame adom yo etiefo ni mudada na enso obi ohon man ne dai di nkan ya wo hwa wo hu ewo ye fidi kase so ade na do ba ye fidi so ba to de me bae ni say me ba ko jobo atin amamu e bi free da hu ene ne ko nkran sam kwa kodi pa ntin kwa ne ko ye no ebe na otwemi no o me ne bae ikroma banase omne bae ne na be bia nti chima ena omsane ne koe to omsane ne koe no be se na otwumi no so ena me bɛn efe me se oyare to fe me se oyare no na me fe me mo ane se oyare dia mo fama de emre me me fe na omo sere 87.9 Kumasi am sa na mo sere wo mo se ye sofo bi ne ba kuma na sa na yare nam se o da bi mo fa ne mra na mi ami ni ya me de ko na ne mba ne wa de ato no ena de me kansa ti be kansa no o man kan hwe biem enti e wo mu ana me ba ne frem ka che me say ma mi frem ka che me say me ba no me ni sa wo me hu sa ma no boda mana na so pita ba cho ena wo so ba no o ba ban kan na woni dan woni obi a ni kwa so ma ba ne ba na o ba no o ma me de ne ko e no o ma ko ni bibi na me de majiro me fi ase na o ba na oro ne ho o hye bi kan ko a on hye soro ukrafo enti majira se me fi ase na emom me ni bi kun e be pe Daniel na ide abrew na bompaye na ba de se de wabodam enti o mo kansa sista ne kansa a kire me no me de so an limbu so me so enti asem limbu so ne fe me ba no fe na limbu so na me fe me ba no so fe no ti o se o ma ne ba no epi abonten o san ira e no o mu akwala no o fe me sista oba no ka me de ne bo no so me hu no ti wasan epi ti fre no na me so bi go so amen so me fre ti ampa me fre ya ma mba ifai na me say na o tete me sa u betimi aba no se ma betimi aba e na ampa me ba no kan ju na do be na bo be dumi
me ban be come mensa wa abanase to be come mensa wa abanase no eno kro ni na nani so ayese kakra ti se de eti ade chenye no na ayese yate kakra afedi be na nsam de ne se nya sem ketoa eti ma boy be friend se obeti enu mama no enum no se obeti mi aye na wo ye ne ba oye aye fro ti ma akwa we se etwro nyum no e de bra ne kokumase e bae to on bae no na be mo ane ba ako aba beta ne nchen e starboy ofi wonwe e beta ne nchen wo ye fie ho no beta ne nchen no me da ko si ara ne de e se be bana daji ni wenti mi ade anko na sa de na ba no atwe nyima nyina kogu ye tie fim enti me nya o mo number maame number starboy maame number na me frɛ no ka che ne se me pa ne chew ne ba no on fo mo mra ni ye nkwa de akwa ne fa so ni ma de kom de kokoye akwala no maame ka che me se ne ba na frɛ ne se me ba we akwa ko no wi eni koke enti ebete ne ni so maame na a me fi ho ebete ne so bete ne so ma hwɛ saa che se de e ko no e bura afe ne fa kora ba ememu anu so ya ma 87.9 Kumasi na anu ye ena omubae to ombae no na me frɛ me sister ene me bra sa o mabade ya yenko onye kubusa ade kra akwa no kweso koye boni aye hu nti e ma ye ko fie ono ye ko fie ono no aso mo ka che ne se me ba na onye boni na emum omne ko nkran no e ba we sin konko ye boni bia na omne ko ye ni wi na om kan na no anu san gusu o mo ye de e san kan ye enti starboy ene o papa ene wonua no ekọ edem ko agina ekọ trotro bi pe kan che se yenye ni enkope ahomachem be ya no ma Akoma ene eyi edesen ko suya create mienu ene aboche snap ye fesi kan kan ho ene rover akran be dwale mu ni yenya akran ma mo ene nson ti ja akran ma mo ene nson a obese de na wote ne pepepe no mo de ma de ayede amame e wonam ka se da bi mempene if say someone kwana wato nanka kwana yare ye be say afene fe ko fi menu nka me kra mo kan beba ti sara mo kan menti ase enya kwana mamo na me bibufu ye na me minister no say omo pento kwasa ntie de yenko ene ye twa so de ko fi ti ko fi na minister no de wotimba ne nchen so jara na woto ngulum ena me be ko fi ko na ko she de me bi so a gas me ni ko mi san kakra ena be ne na so ba na oni di da ne ma ye kete oni di ne ma ye keto wa bi ti me bra e chiri ba no ka je me se me fa atre ene chensi ma no na so we se edidi ti me di atre no chensi ne ma no na me san ko she de mo mi nua ne no ti me ba ne nchen ti me ba na ko she de mo no no me mpia da se mi nua ne ti nchen ti me mpie na me be she da no se me mo ne ti me di a chiri aba e fie ho no abefa moto egu koko na kra ni di no ama na ti mi edi koko no ti mi pia bo e fie de ma me ba ya na me ba ne ska je me se ma wo yo ba tan bo ne papa na mo mu kumi ni mum e na wasa mo de moto egu kokoma memedi na so oh me hunu na busa mi sister na wo hu ya na mi sister ne so no so ehunu nya akọ kakra na so se wotie na otu na hu se mi nua ni kura ade no e kasa guso e de egu ade no wo ehunu ade kura mi nua di gu to no hwe na ni etu no se ne de ba de na wo de egu kokoma ma wo fa san wo de no e na mi nua ka che nse e me mo ana de ama ne se onfa hum na be mo ana kura wo se kokoni bi di efu ona mo no sister esemoni be ba didi kokoni wi ene just ayekese pa anya sam ketwa nesem ba na ugenu be bia enye te me hwa de ekoso no ma bre enam se madaruma ne mda be dan wo mom kabi man nesem de be da mo ntia mane ni na oba ye no ye bisa nsem bebre wo koye no e de na se frɛ kiraba me koye no mo kan se ya yempeni pa na yenkofie ho enti ye peni pa de ekofie o mi sister yi o san kan ho me ekofie ho no ye koye no amane ne se me mo ane se me ba no okono mo wi okono mo tramo te no na aye ne sa na me so me de be da no eti me de mo kan se me nko no e na me ko omo sofo o ma me o papa e no o ma me adamfo se omo sofo mo de me bai e be kwa koma no ti ha na de ni ntwamo na mini o machi se mini o machi dia omo mpe na so na na ye bi kwasa da no be hwa kwala no ti me be ko omo ka che me se sa omo ni na ne man kan kwala na ye bi wono ma omo nti ase na me se bitim fam ranje me nsem le be da mo sa mo ti ase ase kwala na ye bi wono mo kan ho dia me ti ase na mo se be ja kwala na mo so mo fa ne nkode omo nipa na ode me nti ase ne enti ase kina enti eno
ena o papa ede ne nsa ebe wo mani ene wonua Starboy ene kojo ode ne nsa bonkum ena mi stay ka say oh na bode mo nsa bonkum ebe wo mani na me se monya ne fo mo se mini be menti se mo be ma de a ka botin fa me nsa bonkum nya me ba sei enfa nsa bonkum sa me wo mani ti sa wo baba na se a me ba boy no wo no me ma na bo me de mi twanto fi di kese we sei so ma ka se me ma ba na won se kan de me wan sa de eche ya wo the police aba me fie se ye me chime na me say o police ni ba me papa hwede mbe ya ye a wote wona mo de me kwa be da na yi na boy akwa ekesi wono wan de mbe kwa nkran yi o akwa yi ne sei police ni ka che me say me ba na akwa no mu wi na leti na ofem se me mra na so be na ko ye na ko ji kwa ko we na adwun doctor say ono ma de boni ye woni pa ne wa na timbane no ma de boni ade che police nsa ba me so bi na me se hwede wote we se bi ja no be yi ana bi ja no we yi na police nsa ko se ne bi nya obi ma na hwe na me mra me nya obi ama na hwenti me ma dwe se me de se me ma ha me ko police station no bi okay e hona de yamfa entwo no enra producers echo grounds ko bo adwuma pa team ni nyina ena wo mo ko enti de free mu ba ye no odi bi ka ho ho aha afi so ka je me se oba Akoma FM am de na ma be wiase me nyina ehu no so obedi bem wa ha na mo se wi na we ko no me ye na obedi bem wa ha oba obashi bi ni mabusua nyina ase eno so ba ko a esan be kan why na kan asem no kojo ene kan Starboy so kan bi wapa e kan bi maame so kan bi okay ya te yenkwa unua ba ne so nam se wo ka asem ni nyina no ase unua ne wo mu ana we de ono ana ba de ensem ni bo ha na wo twetwem na e kire tie fo adwen pankanka ne ba bi a wo mu nyina sa etena se ese bio ehwe ye ma nipa amususu se wo ye mo bayi wo bewura mo fie e de bibi moto e be fra aduane e de ma no ne ho no no ankasa ba no be kirem na oba pa kwa ba mesra ba ya kasa mu no ma me na yentumi enkasa emsa asemi de e ko ba nyina kwa ne aba no ni unua ba ya de wakan foforo ba na obetumi de aka ho pacho foforo metumi de aka ho ne ba bia otimi di akire edi moto no begu aduru ma akwala no ho ne kire madwene okay de ma ne kire madwene se akwala no anadwo no na oso oni ye na ye forso no a oso oni ye na enti pristino energy ni free ensem ne ko da ho e ko dae ye nima de kura anadwo bre no san de ye no esa di yachi eni ye ba ifie ye ba no so ye ma mienu be ma no kan ye ho no we on the di we yachi sister nachi ono so on fa na adwene e mayen de beka bi enu a otie ji se de boys ne beka enu otie enti bre ba sa na oji sister de chance ne bre na ohwe kokko no gumu no enso me sore koye ko e ba ye se ade black ne gum na mbusa black ne se black na ade ya egu kokko yi mu ye enu wose o abante ne de ma me bompa egu so se me mfanwu na onom a niema na chesi ni nyina Akoma FM 87.9 eni kwansa na ka ye ne sa ame de obi a wo ope waku nyame aboa ame anya no e de na ba fi ha na wasan de aduro san begu adie mu se woni sa de me de me kwa de kire ma de no so sister enye hwe na mso hu enti a hon mo no kwa me ka chem sister se o man kwa ye case ye kwa odwo so process for ne se we nye case na ye hunhun asem ene se ya ne metana se hunhun asem ya metana se ene betana se enti na no a we ni ba ye no a ono mum se adimrika kwa ye case Akoma FM na me ka che police ni se na case na o ma abante no kwan ma ne be ye no ye dika akoye ye kwa ye o mo se hunhun asem ye ni court na ono no de nde ese abanika so betini achi mi sister na ye ya na ene osia o de ye mane mra ye ba no betwe na no asem a ene ebehu se ne ebesi aka no enti abantie no abantie plisi ene onua Starboy no ewudie ankasa no mpese na nka omukum akwala we si nyankopon ne bo a ye da no agi ni si ho abepem sa abria enso we kra no enwie peye ebre ben na musai ja kwadwo ama ne pristi 87.9 ane Starboy esa akoda ada ho ebrebe ya e hono mante ase kiremu kakra e hono we no ye de ne kwa asori fie ene wote asori fie hono na Starboy ni yitre e wo kwan ho ampa me e kwan ho hono o yitre on so o nimba bi o yitre no ene wo gin ho ko sa bia ye ho eti wo free abenase asori fie ho
sorry if you know Abnasi adwunase adwunase okay adwunase ne ampa me de boom bate momsa area ho minim ho pa nti me pesa me ti ase se oje ne ho e na odi mirika e na no kwa fa wo fa fo na so fa ka e ti be fa kwan ne ho a ko starborn adwumum oba mo hu no ye hu no okay ye ofie ti so ma me ne frɛ yen se waje ne ho asi ampa me kwan no so nti ye fa kai ye chesi no nti ye kwa no wo starboy no adwumum eti ye adwene se nke beje no na starboy ne se ye nya na man no ode ne beba eti etina ho no saa ma ne yitire ne wie anadwo no nson opon ye no se na priest no so she inside ye nwura inside ho ne eti na ne chi onua priest no ode ne kwa akra no koye ne saa de no e ma saa se ne si ye no no ti Akoma inside 87.9 eti wo pie na omode ne ba ne hu se priest no kanam se Doris na banti ye oka hu ye wo so priest no one wo no starboy nuano Christine woni sa abanti na mse na afi wono so asan so no kuntan se no wose an se mo dinchima meja no sister ye jiji ya no so no ja no Accra road wo twem o ma sister kwa nyame nko anka ka bo no mfinfin ho na mse sa na tie de ne brebre se be ya odin be duru fia maye na samla no wodi duru so fo ma men ho no mo no eni aka che pistin se sad wod na beja e dia won san ko 87.9 na we so what pistin kwa obedi nachi nti ko no na pistin be kire ne ma kese nyama be no kire ho no be kire sa ponchi tuntum aponchi kokko yempe snap yempe mimi mfia menya coins no 5,000 mimi mfia menya mi sister mfia wenya ene se nyama bebre na yemfa nko ensuo na da abnasen etwa ye ho ahia no onko sere e ma banti se be ya ne ho beto no am sa ne ma wo okwa okwo sere wi na omo se wo bana mo bana nom no okwo sere na se die na oka ye se asintia afa de wo gye sa ne ma we nyina de akwa nyankama de ono anenim se wi na na ko de ko sere o se enso wakwa ni bibi na ko de ko sere o ehon de minim minim ho no no ena ye di na chi ya ne ntena ase ya to ye de ne ba na ye beduru ye fie no na so nwura ye fie ho ono mbe kwa akoda to ne boys ne koda ma ade chen ti ade chen no pa 5:30 na me sister yin me bla na sorry ye ene san ko e fie ho di fie ho no no e ho no na abantie no ebe kire se Akoma FM yare na ba no so no se ya mfa na ma ono no papa hwe ne yare a ne ho nto no afenz mi sister mana kuma nko fom na mso makuma nko fom ya sa ade akwala ba bi ede be ko biara ni ho an ho beto no na mso papa de yesi ha ma na wotetie na ye den wotimi ahwe damfo yare o ma me kire se obi bodam Emma Christine di free akla ho bai Emma papa ne hwe no Emma dam ne tikoi makwala ne se wo UK senso wo so wo hinu enti yamfa kwala we ma no nam se o da bi saa ne tie de me de yentimi nya no because abusua ne bae no enyi ye nyina ni ebi wo fie me ma sama mkan no se abusua ne bi wo fie ni ye nyina ni Christine ebie na no o se abusua ne ene ye miensa saa dade na ekoye no ye miensa eni abusua no na mse me de me hu ne saa emu se abusua ne bi wo fie nti ekobo mama ne ansa ena o papa ne twetwero ne ma bebre eni o twetwero ne ma bebre de mai se enkototo na mse saa ne ma ne yenya nti ye de ye san ye chi akwaba ye kwaba no eni ye so omudi ye chi eni akwala no ko ye fie ye duru ho no no na se ne wosi ye gidigidi no eni wo se wa ni ti ne ma de saa moto no egu aduanim se be ya enka obeda ana se na mse wo ye saa de no kura awofo ne emienu e wo so ba ma akwala na se ne wosi ye no me pese oda enti mi wisu saa de we sei e de ama no ama na da na me ti ase mi sister ti ase fine no wan ka hwe ye be hu ara so de ade na gumu so ye de suspect ama so na wuku no e di enti na asa de saa de no asa be gum ama kwala na di enti mi de ho de bla e won kwa de kire madwene enti mi ne kasa so en wo se an wo de e ho de ma ye ho ye ntwa mo na mse me de Akoma mi ntwa mo 87.9 ye hwe
ne yenso ye hwem mumu a mo betimi di aboa yen ama ya hwe no se mo fi se betimi ahwe akwala no hwe kan se ne wo kan dia nka me die ma ye makomam se ma yi makomam se ye nya no emfa ne ma wo mo no mo hwe akwala no man honto no te se ne wo kan no ade wo kan pray wo se ya mfa na mo papa ahwe no a ba bibiere ne ho a yede be kwa akwala no ne ho beto no ni se so nya na ko kam so nya makomam ba bibiere ne ho a akwala ne yede no kwa ne ho beto no ena onyo ho nso no mimi hu sei saa man no woye saa adwuma ne bi e wo ho yesi ha ma no tete dane ko fi ho no ene ka ho enura no ka ho miensa e ko fi wa me ko hu papa no minim se woye adama duro bia e wo ho no e dia me sumi ko hu ni mi hu ye okay na wo bo wa ma ne no ka se wo nua ba ma bi emfa na adwen e mamo ono na di wo sister ye chi ono na moto no ebe si ni so wo ka se wo mfa na adwen mamo a wo pese o kire sei se de ye pese ye ma na pese ye no se me moto no wo de me no de share me nsem a me no de moto no share me nsem a me busa no questions ka me kwa me fa nwu aduru me fa nwu kokonu mu da emfa makola ni Akoma 87.9 Kumasi me busa no mra papa kebe kura betimi abegina so se moto no kura betimi akoye case ami abeche no moto ahu enti ono so amusa ya hwe ofitin ya na odi gum eno ne ye baako e de abiem na mo bra aya asa wo hwa because wo se wo hwa onua ba ma na owo priesti ene onua star boy o mo afa etu hwa connection be na wo onua ba ma no oni omu ni nkomo mu oni omu ni nkomo oni omu ba bia oni omu ni nkomo but sa da na o ye sa de no no me ye me nwanwa because ye pray akola yi nkwa na wo modi achi ni aba ye fi 87.9 na what me agi sa moto no na want me kan kire say sister ade sei e na omode amame se me fa ngu na duanim na odi a obeda ana so be ye sei wa ankyere mu ankyere ehu ya no sei wo ne omo wese odi agum e de ama no odi agum de ama no ensu firi ho nso na kwala yi onya ntena ase bi ogina tentene saa bepem saa bi okay eti sade atiefo yade nkomo no ehye ase no enrada akoma mu nsem team ni nyina msa mepe ena na menka ho omo nyina tu cars ede omo ni kire mo ewo joso da ho esra mo nyonwefo ehu ni asem mu eye da ho eni abnasefo ena asasem we ewo omo nte onwefo ye nka ho eti enkire mu sa na enra ebra omo koye na ha ne videos no ena twaguo no videos no ena twaguo nti me ne kwadwedi nkomo be ya na se free ha koye ne de sisi ha de nkomodie no okay yes kwajo ati sai wapesi kwajo mame nati sai Akoma FM 87.9 Kumasi ana yesu bedi fufuo ahu ai ready fufuo na ye ready ye si form ya obedi fufuo ate fufuo ne nkwa abai open nkwa abai kwajo nkwa bia ubedi okay eti enu team no akwa no na ya ma videos no ensu na fe na nakua emrem updates ya efrimo eba ye wo mo koye nkomo a wo mo ne priesti ne papa ne maame da homfo ebetwa hia ye ewa asem ne mo nkomo a wo mo kodi ye no wo mo adichemu ni bi ebe maye na ene priesti ni nua be ma hye bo senka wo mo beba ha sei nanka wo mo so abeyi wo mo ho ano sade wo mo tiri mo fine wo mo so bo beba ha be di bimpa no mo ba ebe di bimu a ene akire no ye de bim de no sade ene odi hia ye ne se kwadwo e ho beto no na so tebia benti no kwadwo priesti ene ni nua be master boy wo mo antimi ama producer aye ho adwuma ye ne ombekasa e wo phone so na asa na na kwa ba biem mejo so ama nra mo na mo koye last week me nua iba ha na emu ya na so na de otumu se ayekese pa ena mo na mo koye ekwan so ama ekwan so de eyeboko Akoma FM 87.9 Kumasi ya je mere ekoye na o se da ho onyo onwefo hunim yesre mo ye hunim ye de ye nimu an se ye onwe ehye dem ama wona ade hye tu wo ehye dem mame na onim mame do resa onim se da ho ni onwe de ehye dem
ye koye na ye kono na chese ye hu nse abusua no maame ne papa no ka omo ko ba bi die na nso omo hu ya ye ka se ye sere wo mo se de ye tuka dru omo ha ye ne omo bejwe nkomo ne de omo ma ye mmere na ye ne omo ntwe na Akoma FM 87.9 Kumasi na omo kan ye hu ne nyina ye ko efie na ye kotena ase no se de dwumadie ni sitie no ye kobusa papa no se so papa star boy ye oba osingan kwadwo so ye oba osingan ene yesi na branch ye su wunimu no wose an kura ni nyina ye ne ma abranch ye asabio bibia tono so ya ote he ya amanfo hwe na obo nani so no no ewe na obo ni yam no obo ni odane na suntem ha no abo ono so ye ne babi na men kokwadwo tina Akoma FM 87.9 Kumasi enti ono so ye ne babi na oni saate bia ni na emom omoa na de na ekọ nkran because of say ne baba akọ ono so eto nyom na osaye si ni twani ka ho nti omo kọ a omo ne na ye de ekọ ana yebusa say na say nsem we nyina na abeda wanim osen han nsem we nyina abeda nanim na ebeda nanim no yebusa say ede no wa ya afa ho na papa ne de nioma kakra bi siesie nkakra na wonim se yesoso yaba no na chese yaba nanim se central force no mu di 87.9 Kumasi ni ehun sa ma egumu nyina ti ebusa papa se papa na wo si we so ya oba kwadwo ya oba star boy ya oba nti sesei no de ekọ no ye be ye ne dan na asumdua ye de aba ana ye na yankoto ne mani mienu mum de star boy ni priest no star boy ni priest no yankoto wo mo na mum telephone fo no wires no omo connect omo maaye intentem enti anche bia papa ni ye di nkomo no so ono de sa de no wahunu na mum nanka opeso omo kan a omo 87.9 Kumasi abofra yare Akoma nti FM nanka ya de 87.9 Kumasi ne maame mo ba fomo a anka omo sa ne yare nti yebusa se na papa we so ya oba te se de wo se omo nyina ya oba no nti bibi nkoyi a adan na wonka ana wontina se so na wonhwe yenhwe kwan a ba bia mo se mo betimi asa ne yare ne yenko na yensa ne yare enti ye kukomu a na chese papa no so ono so ye odunsini enti se wono na ka se omomfa saa nioma ne mra na wo se aponchituntum no de nya ono ne ka he okay na okra no de nya ono ka no ono ka se Akoma FM 87.9 Kumasi na ope odi aba ne de be saa omunonro ne bi no okeka abobom na omka omomfa akora yenya no nanka ne nansa so anane na awotwe so no a wo bedware ni nro no nanka ne ho ato no na ne maame mo ene na anya adwene a saa de we nyina ye de ko baaye nti na chese aye he we firi ni fie na we firi fie na chese unse obi e baba betie bia baba behwe bi nti anche bia na chese wo mumienu baaye mema ni mienu baaye okay omo baaye no obi abaso na wadama home kakra ema me na me kwa ho na me nim eja Thomas me mo ha no madam yes bibia aboko de ko madam ma bibia aboko minister boy any priest papa ana ka say ntaka anu yo eja wadi wadama mse nsam ne die ye nsan ko ye chibiem sama mi ba ha say ko adu a wode bebo wo na wo ba me ka say wo asasam ne nyina be wiewie so ntimitimi do ka ho ma ye kwapem sa enra ma badwafo ankasa etu wo manamon e ba wo na so no ye hya se charge a mami e de aba wo man so e de na wonim e de fa sansam a ye ka nyina ho wo ni fa ho se e ko na mami ne de be no e nya ko yin se ye de ba ko jiskadu bebia me na me ba ha kan je ba ha no ke e ba ko jiskadu a mbe we nya se kan be sitie se bi ko jiskadu wo na wo ska ana ko tisa e fi mu a mbe ko na ko be e ma hurti enti mami ko de be se e de ba ko jiskadu bi an tisa ndi sai enti mpe ba na so
ebe no e present e benya de se bi ni ya ba e bi mo ya nya nti ba asem se ya me bo e papa mmaje ya da ni mere fiela na ba Akoma FM ho na de ho dia me nko ni ba na de ho dia na ni nko ni aka na dia e kama Olympia ma yanti na ma no okay eno de anya hwe modin kan ne akasa na so na wase nkomo yesa etna so yesa nko ya chibiem ebra mami adebeto wanim se enamo ma no so ema sabre ne de hia de ato no so wo yi ne ho na daja ne ade nyina no wuchi wo ma no ene omotena ase ebisa wo se wo mkonkra ho no ebra be na wo mkobu ye na nkyeremu be na ama ne de ma wo ami pa se odo ma me ba ne bisa ni mu te se mami bo ko du so de ba ko diske do ko be ni no se entisa no kwa se ni ano no me ya mo ko to ni mu wankra ho no ma wo ayi o de na no o video nti so nya yi a program bia na ofre no ma beto no ma ko jimi sika na ma ba nti eti ni ti se be no enko enye duma program nko biem ama o konkra ho na o pe duma ma o space ama wo ti ano ama nipa na wo ni ti no o ba fa o free o ko tena ni fie nti na ni ba ni nati nti ya o free nipa na de duma ni so nta na fie o na na dan nti ho na ba na be no mo be me no Akoma na ko 87.9 Enti ono na me ba no e masta no ko pe no ma no friend me ba no se ye ba no ya no na ba fo ye no ntia se ya ko ja wa no me di o mo pensa enti en friend na o turufu ana me ba no friend boy no e turufu ke na de se no de ma mi ana ani be na otukura ana boss ni sa friend ba no madam fo no je de ya tiesi abantene nti o hu wa na igane na o friend ba na mba no ko ho bia omo no ana ko ya tesi no wa ni ya ni no na o friend na mbo mam nyam ti ana friend se ni ma me na be na ma ni se nya ni dia na ka wo de be friend ya ba ya he kwa be fa so a ide hu ko hu ana fe ma no me ba fe ma na wo gidi me ba tempo to nti me na ya tena wanka ana mso de okay ni a won farmara o ma me na hu ko amba fa so mo ba de hu ko amba fa so mo fa de ni se dia se na si ana se na si Akoma me ko abura pio ye abura ko won ya okay ya tua dile kwa kina adile namni ko dina werbe se on tese se ibara santi ni bana tutia na dina ko diskodu na sana di ba ko diskodu okay na wasa bisa o mane se wo mo konkran no ya da nwom to na wo mo to ne kakra ne to nchen ya adwuma pote ben enom kwa mobile money ni de wo mo aka na so wo bisa wo mo dede wo mo se wo mo konkran no adwuma pote ben nom kwa ye Akoma ana tuko ayi ko me tika ne kwa de no ni ho ye ni etu ni de se na to a na ba ha na be ni duma ono de ono wa nka ho na ba ha na be ni duma ni ba pen no ana bisa na won se sintra on de ye ni ko de bia ono ni ko de bia o ma me bisa na ni ko de bia dia woman di kaka ye se dia nam so ma se si akwadwo wo ya woro no hu ya ya damo ani se wafa no bone papa fa hu mu na tete hahama se obi fa enubone a na yaresa no ya na eba na so amoye ne sei Akoma eba ayi ni ba nta te wa be ma emi se pe habe ahu de be enso ne kabum na dia se dia ma wo gale yini mo a uda ndali ya uda be so ho da ye so wa be so ho da ye be na danso eno ne kwan ya wo fa so esa obi a wafa no bone a sebe eya ye ne dam fa so sa no afei fa ye fam maami si wo ka se wo mo ko fa kwans obi ahwe ne mfie so
na 50 pesos coins no one kan mfidudu a wanya ene enema hodo a okeka ede ka ho no ede apote na honhum no wo hu se ha ba mu anti a wutimi ka se wo mofa sa ne ma ne mra na efa ye ho ade de na ha kwadwo ka kire yen me pa se ne ma me ma kan to so coins bi ara me ka ta o nto o mo ka to so me ka so coins bi coins bi sa ko bi ha eti wa ka sa de na wo mofa mra de na ka sa ma me ne fa mra ni me de me ka se me se won ka me no akoma be ba na me me se da ya ha ma ba de ha na me de me ana me se won ko ta ya wa ka dia ni won ka na me se bi me ya ni he to ya mo ha to na ma ame asubia ba nti se emu be dia emu fa isra to ba ko suya ntia ana ko ba ko ta na me kai na ado ne yade adia ede apote ne ede sa ade ne ye mpesa meti ase ne hu ade ko de apote ha kwadwo ede na wo hu ye se ha koda no a enti wo gi sa ne ma na ansa na wo de ahwe ede kwa wo se wo hwahwe na wo papa meti me nta se bi ha ko ni akon me si wada ha no hu to no na me se me pese me ne bi e na extra mana he ko no de to ni me nta se bi no ha no eni na so wada me nta de no de to no ke ni na me na me etu wada me nta de no de error ma me wa ha se sa no ka kire mo ba cho nya sa na o kan kan se de o kan no na on ti bia na ne refi ni adwuma ne do so wo se akwala no obetimi ahwe no na hwa obehwe no no yen to rubber obedwale mu na yen yen fa sitama no to akwem no to odi aba no to snap no to kosua crate eni ma ne bi kan o me bla no kyerɛkyerɛ ne se mitimi hu se bia obeto krata na abusua na wa ha no enyi ye nyina ye ni eti ye pin yachi akwaba na ne ba pristine kan se abusua no ba ne so na mpese me hu se papa ne kan ne se ohwahwe ana o ka se bi wo so hwe no wo so obetimi ahwe no ama na ye no wo no no wotie na e de na e ade amaye na na so ne papa ne ka se mo papa ne kan ne se na kire mo papa ne kan se we die anka wo betumi aye ama na yere kra de beto aso se yetumi di bi free abodamfo free nkran e de bre no ma ne sa na yare papa we die enu a wo kan se senye omo na eye bibi e wo anka we die wo betumi na ye hokra no wo ka che se nka wunyi snap e na nkosua e na ahomachem e na odi aba papa meboa Because I'm not talking about it. My mammy may tell us that before her, money. Because they overcome it. My money can never before her. Oh, Papa, and no, Mamma may tell us that I'm sorry. Pacho, I know when I will kind, Maya say, and Cassandra, my way now will become bomu. Nanka would the woman the call back for Eja Thomas sesi apesi ehun se sanio ma no yanka sa koma fm ye fato ye ho so boka atoto ni nyina de mawo a enanso no eso a ye be fa kura ne sound said ye wotie pepepe anase e try na adwuma na wo ya mayen some of you say, remember you are, I said, I'm a cameraman. No, I mean, say, Mamma, and no customer, Mamma. Tell him I'm a car because I didn't know that you do more. But you know, so Sunday, we got a clock of oh, no, Sunday, Monaco. One say asam no de enti na ya satena so ne say last week na ye bi twa ne tia ma yen say e fa kura ne mra ono ba ne say ya wona boa yen e ma wo na bo hanya se de ne ko se soro kura na se momo nsa ni mu anya de se be yie enti na ye ne panifo na edi dwuma no empanifo ankasa tu omo nan aba wa ona so ama wankasa wo de to omo ani mu se sa ne omo ani nyina no wo mo de ba wo be sakura ne yade ama ne ho atono ama ma me na nya asomdwe but se de wo kan ye sasa ne ma no wo die eno na ka wo de hwahwe eno na wada ma me pese wo kire ye mu kakra ana me se ma me kan se me ko me no kan ma me na si o te kan en se me so me bi
adi bi am say na di akoya trasa de adu ko beta no me se mo dawo ma de ma me kika no ko no aseme me ko me de nka why me de ko ma me pro di sa so no se na se di ya me na pa se ma dawo ma mpo fie ya yo any papa se enra mo se ye bo se wukuada anopa munyina mo be kan ho na munim ba bia o mo so ye tatahwe a o mo be hu nse we na ye akola no we na ye no mpacho se no de mo kan ye ne ka se ka be e na bi se no it kana ye de na fanka because one ba ye ba no enti me nye mata ke bi e bi a ho enti ne bo a ho se fiala ye be ba ho me ya kuma wa from one sana emi ya bi ka ho na ko enti na nyame ya adoma wo chena no ebo se na mo se ye se mo ka ho ama ye nyina ba bia mo munimu a ye be sa akola na yare ama ne ho ato no mo be ma yakọ ebe da ye tumi yakọ 87 mo ta ko na me se ni na it ka tem we ko se ebe ebe na ebe me be tialo se so on enti bi se ni epe enti nam pa na se bia nam bia ya ba nyimele mo me say da bi o papa enti se na me papa na ekumate enti ebe ba akoma to mo na ye nyina na mo ka che ye se enne mo beba na nyame ya adoma wo chena o chena nyamboa no pa ye de akola yi ko abra je se ye nyina ye nkabom ansa na akora yi moto no enti no na me pese me hu nse o chena nyame ya adom no a mo she ebo se ye nyina be ko ya mo di ko she fiada yi abra mo se mo nka ho a ye kwa enye yie no se ye be dai akọ ana me tete ma me tie bia ti ye ma no we see na me bo a feel like say this year ite seven days and can get to the na na ha iti so all let go o can't mean so time ma iti e ka to ye bi wa ba ma ye bi se fela no ni be fela no pa ye ba me fa e akmo ko mo mo ko ko be ka wona ni akọ ye ko ye se ni ho mo pa no say no o chira nyamboa na mo se mo ka ho ama ye nyina yakọ ba bia mu ni mu no ye to ahye fiada but I think that it's good to get any plan Debi o ye pese mo boa ye na ye nyina ye sigina ye ma ye ho because enro o china wu na ye nyina ye fa ye be ma ye di dane na ma ye consistency in the dog o dane na ma ye papa enro mo se na se papa na mama it is a bibia ye sikasem a enemu ntumi ma ese se mo I'm afraid and my back on the Minikatai. I'm afraid of your town and 20 minutes until the Koda, the bed woman in the Kata. Because you can my back to say I'm training them. Aha, so papa said the Woozy King. Some of Ray and Woozy Yina shall boss a Wukuada dear. Yenina, Wobasta boy kind. Quadoso kind, say Yenina. Mommy, it's Casson. And to me, person say. Baby, ya bakono ochi nyamboa so a ye ntumi nkwa na because mo se mo ka mo wabom ye so test kana ti e bia na si e so fiala no e so de na sa kana ni ya ko fiala no ya hu manim wa ha mpete be ba ha kana ni ya ko e na bia na ka wa ya ko yo ya de akura ni ye mu ni e na ye hwehwe na ya ana pa e ba kana di mo no ma ba ma no ma pen je ka ho no na ya ko na e ti ya to ni papa ya te ya bada se nyame ya duma fiada de wa iti fiada ya be na na nkwansa na na kwe nkwansa no mo na mo ko ye nti adwuma de amsa na kase ne wo na wo betumi ai ne kase pa se me mo ya ka mo se me hwan ne ya ka mo so wo ba YouTube wo ba Facebook wo hwe wo ni Akoma FM kwadwo ni Pristine ye Pristine ano Pristine wo so se ya ne wo ba wo so seke akom no ya esi na ya tie esi no so ene o dabro woni form besa form de eno nsem bia na wo keka no a kire se omunim form wo mo betumi asa abofra yare na de papa yi kika eti ya na ya hu ama ya na ya hu hwe ba bia se de omusika no omunim
ana wo mu ni bia na ya na sa wo ni ahun Starboy ni so ni o le se tuntum he de odi ancha na de minim no de odi ancha de minim de Sarpong no so pre asabi won ka ho na asabi Starboy so na ejina ho na ono yo sai kwaku sai kwaku besma de tietia no tietia ne nka ho me pa cho eye tenten enza TV so no peso obenji ne TV so no obi opeso ba ana papa na ye ne kasa no ne papa no ono na ti akonwa ne so no papa na wonim fom no se duru ba bia yetimi dan ya no eja Thomas ni si akonwa no so ho no ono so na hye yebo ana ne ba no so hye yebo na enu akwadwo de ne honhom baaye ne ntiema ye hunu se omunim ba bia hoto wei befiri aba enti wo mo na hye yebo se wo mu nenim ba bia ena omo sese ye furu soro ni amfo omo anka ho a enye yie na ne papa ne to na ne mane kasa papa ne ti ho na ne mane kasa ena ye fofom na se ye omo anka ho a enye yie enti sede tie bia no enne omo bedu ha na wukua da ano papa se efom na omo fa no ye nyina ya ka abom maami ka ho ne maka ho na ye nyina ya ka abom na ya kwa akopɛ yayare sama no na ne yere so ejina nkyɛn ɔno so ɔba pa so jina nkyɛn wɔse ɔno wa wo edu emumienu na afiri mu eti ne ba bia ansɛ ye na ɔmo di we yakɔgye sikaduro ana ɔno so abɛsɛi enti sɛ de tie bia ɔmo so nim ba bia ɔmo de abɔfra bɛkɔ ama ne ho atɔ no enti sɛ ɛna ɔmo ama no ama megidie ɛkɔfom enti sɛ papa no nim na onim na wo sika enti na ɔmo entumi ama na sɛ wo jampo yɛ ne asa akɔhye fiada a yɛ twɛ wɔn okay because efom no ye ne omo na efa asuro no na mo kwanya company cars na mo de koye na mo hia car de ntina mo nkasa mo ka kire yayi asase mo ka kire yayi ama ye ha yayi no eti se ya wo ba na nkasa se wo kom se ya anka be ye ya ba to so ama na energy no chasa me kokko ya ha dwen asa asem ya ma no enough ana mami se do si do ne ma me nwanye abon se di ne ma me nwanye kwadwo tinase mo fanto studio ha na mo hwede kwadwo ye wa ha sei anya nsam ketwa o kwadwo ana ti ha no last week oba ye di nkomo fine wo ba menwum nyina na je se ene de fra no pa no nya nsam ketwa ene e fra no pa no nya nsam ketwa eti sanka wo baba ma pania se wo si ma ye nko ba bia se mo nka ho a ye de fa fo ma enye yie mo nka ho a ye de fa soro a enye yie ye de fa mfimfin a enye yie na bo sha mo se ye nyina no ochena ye ko na enie okay yasi awo ne wo ye mo ampa nipa nwene nipa ho nipa nwene ne nua ho kra na nka wo bani a eka wo bani na ke de asem we pa de afofore wa eka menye sure so beda papa na eka no se asem esi afimu ni o ache mami wa bre nyame kwa ne kura ne nkwamu ko be fa ne ba no kura afrim Dr. Menses hello Dr. Grofine bibi aboko de nyame adom bibi aboko efeda de enche efeda beba efiada wa haya aha ne wonwe wo fa fom kura aha ne da ho mesra mo wonwe fo nka ho aha ne da ho wo fa fom kura beko efiada wa haya Dr. Akwaba se bibi aboko Grofine me dia santimesro ya no wa hye me mana nyame nshira Grofine ho adanse aba bibiri entina ye kataka kwe bi ni ya daso na da bia ye ba ye ka kire enu ama nu se wo yo ba no wan hwe o mensisi a awo betimi abo no kure efisi yi ema edubi esi wa emu nsia ewo menstrual challenges disa menstrual challenges no emu ba ko ye awo enti wo yo ba no wan hwe o mensisi a awo betimi abo wo yo ba no wan hwe o mensisi a fibroid betimi abeto yem wo ba no wan hwe o mensisi a fibroid betimi abeto yem saa na wo ba no wan hwe o mensisi a miscarriages wonyem na asai wan hwe a wo de be hye nananu wo ba no wan hwe o mensisi a wo libido watinka betimi ate akọ enu ti ye bo number no ni abo adanse no ni ewie a ni a kire odie nti a wan hwe ya awo no wonya 0244 59 65 32 0244 59 65 32 minu aba enti adanse no me ba tu wo nansen
me who what do be sister be na de maame but me man ka me problem bi ankyere no na de maame se menye no see you say aduro no grofa into we no na me ji na me de ko sister bi na say like obi a ne mesi sentimi mayi ebitu ya le bebribi na me de bi me yi number na ma fro na me busa o se pa cho aduro mi se ni me mesi se ko pesa wan yi ni emma me check so bibia ni pa cho do me no bebo ame sian bebo ame na me pa cho na me hina me ye bi ato na busa o se mo hina ba tema mpo na se nko se wa heba be ko to mienu so me ya me to ma hoda no den security mi enkwa no bi sha se numa doi me num ba ko wie no na afede ba horo kura ansa de ni pande ma me na e half but me num wie na mko to tu ka ho no me ka tu na me num ansa afede ma hoda no me ama de me security ya wura ho kura se bi eyi ntina no Sunday ya na mate ba ko aka no Sunday no pa ko dwale na me nyi mu je ni adore de kama pa adore de ma gine di aseme sena ba waye ni e aba ama me ho atonte se me fra mu no ma dam ase na ma san nyina obi a wo sa hawo na me wo mu ni bi no e fa won ma ye nuro papa ma ye no papa to ma je nuro eno betimi se aduro kota roba ko mame de me no de me sa de me tena so isi bibi do si akwai e mo fuwa no ho e bo ame ma num nuro na me tena bi so na me di ye kwai ko si aga na sa me sa ka sa grofa yi bi no abo ame ye me fele se bi a obeka se ba ba me na tie se me ngoma no me twa bra enti adu na me num nyina na e ma no me se bi a bletwa na me twa ti me sa ka grofa yi di ama hu se me twa bra aba ama me ho ato me enti ama se bo da wura kire mu bia ntobi na wono mo ebe bo no medam ase nyame kan yi nyina yo amen pa so te se do sika ai grofa obi a wodi on the friend efise wo ye anwanwa dwuma enti da bia ka che so yo ba wo betimi 87.9 Kumasi wo de be hye Nyankopon wa hwe ya wo de be hye nananom Nyankopon onye nipa bonefo wo de obia kosu agya kwan na wo ba sasu yeso na de ma awo ne sa problems we nyina ba hormones bi a Nyankopon de ma a friend estrogen, progesterone, follicle stimulated hormone eno na ebia blockia na akofa sa conditions ya bro enti wo ba ye ba bebubo problem ni so misɛ wo mu ba kokra true me ka ko hwe grow farm mo jaduro no se de be ya menses no edi fie du kra no ebeba oba bi wo ha ne menses eba aduane edi aduane wontimi ndi Akoma FM 87.9 Kumasi hwe grow farm mo jaduro no se de be ya onumu a yaw bi a eba bia ebefiri ho na wanum ate amwatimi yadidi de to so bi ye friend pre-menstrual syndrome omunda bosome so a na ye friend say do mu ehwe date no misrew aka na awotwe ama ne menses aba aka nanum ama ne menses na ba no obebo ne nsa no ohyedem obesu saa kopim se menses beba ifise moja na eba na ayete ko emu ayedu misrew no go from yeduro no ne munya light moja no e wo se ba sensuo emre ebe dane se eba wo bia no e de yaw e na eba onu go from yeduro no bibia be kama de ma me di ho adanse ye fe Akoma FM 87.9 Kumasi na ne menses mai onu so a onyam misrew no go from yeduro no se efie du se efie num onu go from yeduro no eba bidro ye frɛ baako metroregia ono de abosume ne so a eba tot ene eba ochira emma ewumu ana aba yarebone ye nu growth from agedro nche de be ya bibia be kama ye odi ye friend oligomenorrhagia growth from timini pa ono de emma eba so akoba akopɛ misraw yare menses ama haw boaboa no na de fibroid abro tinu growth from agedro nche de be ya ebeboa ma bibia ye kama your dear friend dysmenorrhea painful menstruation Akoma FM 87.9 Kumasi no she dem efife ne ho ni na kokomo po aduane wontimi nibi eyi to watem black misraw eno ti wontimi pie se de amanfo bo pad no on de pampers no bo misraw yan grow from agedro no se de be ya bibia be kama na ho ato your dear friend menorrhagia ono so ne menses emma eba so entwa obabi wo ha bosume no onye ne menses ne entwa bosume mienu obi ho agise de to care mu ko hospital bi yakọ woni pane asa na etwa eno so tempera ngo fa magedro no se de be ya bibia be kama endometriosis eno na me hye wan hwe ye eba ede ba onya bi efise wawode en ho ate
sign na chi eno nti ne ma me no so dane sign na chi adane na ni ekọ tinum go fa magaduro no se de be ye beboa ama saa hawo ni nyina afiri ho because yade a ya wie da bia yetu anuama no mfo wo yi obi a wo use family planning na mesrawo hu doctor no nche say we na ni omagya befa enye sa wo be wie no o message ne ma ebi wo kra na emfa awo ba efi say eye barrier ewo fe say wo de no ho enti o sperm ruo mu a na say no wo tukosua na tom na say enti mre bia no ema wonum go fa magaduro no ebeboa ama bibia ye kama gi number no ne ache obi a obegya duro di bia to 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya de yan akase ye koko na aye go fa magaduro no to hwetoa no ho akoko da ho misrawo koko na da ho ne kyese ye di koko na ye aduro no no go fa magaduro se de be ya bibia be kama ye di koko aye die na aye magaduro soronko enti wo ho na se wani su briwa no go fa magaduro no wakoma bo periperi no go fa magaduro no unsa no na yo trititi strade boni ya wura wadwim eno na de pressure any stroke eba no go fa magaduro no sa na oto ase twetwe ho nam nyina ya oya edura na bia o simitimi na no go fa magaduro no se de be bia be kama 87.9 aduane si o simitimi ni di enya no kre no go fa magaduro se de be bia be fine yenu ama menstrual disorders ho asem ne ye ka no emfie du na ma ya onum go fa magaduro na eba biduro kwan bia so de ha bia na esiesie awodie no ma opeba wanya bi empompo abobo wa misra onum go fa magaduro no se de be bia be fine yenu ama no messages ba ya infections bia ni ho onum go fa magaduro se de be bia be kama obi dware wi anu ode afin dwene ho eno so ye yare onum go fa magaduro no wo ye oba ana be ma no watenka atia ira hwe go fa magaduro no je number no emre na so ne akire ba bia obenya aduro no bi atu atom 0244 59 65 32 0244 59 65 32 emergency wo asante region hadia store bia bebo awrom bia say pharmacy herbal chemical shop omenya grow farm magaduro no na emom se wo won kran yakọ Kanshi drug lane Kingswalk herbal Tinatek Nanaboache Angel Repash na Ruta obenya grow farm magaduro no wo ashama yakọ Ekus pharmacy House of Drug na Widama obenya grow farm magaduro no saa na wo kaso ko dependable na Traffic of Judah wo tema ko Nanaboache na Little George wo Spinters moko Escal herbal obenya bi amasama misra moko na herbal wo post office opposite 87.9 Abesam asama kasefo nyina ko Amin obenya grow farm magaduro no wo so huma ko NS pharmacy achimodafo nyina ko Chumasi drugstore obenya grow farm magaduro no saa na Ekus wa sama obenya grow farm magaduro no agura so ado mko oda kwano obenya grow farm magaduro no biato ko foduafo nyina ko Gapsin pharmacy nkoko mko Hillside ana anti Akoma obenya bi saa na wo sunyan yakomoze ana Green Light takwa mko Owas abidofi obenya bi takwradifo nyina ko AA Mensa obenya grow farm magaduro no emre na so nti wo wa na ko 1000 pharmacy ana Obroni tamalefo nyina ko PK Gombe 87.9 Kumasi emre nti je number na frame na me kire ba bia obenya aduro ni biato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 so bia fa grow fine nyina duro if say grow fine makes you grow fine emre na so ye be sore na dasane ye ba betoa adesua ne so nyame ka obi bia ho dasane ye be san ahia Dr. Grow Fine, Dr. Menses, Grow Fine Mojadro mu super. Bomaden na wonsa enka de wotama wone ya de to kwanta mo apai Diamond insecticide spray and coil enso e wo dwaso eti afie bia wo behia bia na de super wo bedroom ho kitchen ho na fa living room ho ba bia ntafre ene ntontoma gye ho aboso bia no eye Diamond insecticide spray ene ne coil ene nam ni nyina ano na papa na coil no wo betimi aso ada ho ama ade achenwe wuti mpai wo kata bia enchew akwada mo no kura betimi aso ama na dem ni hwa no eda nso sa pepepe na spray no so etie wo de be spray dem na san so eja nka papa e wo dem na asha no so se coil no mo amoye provision shop na mo yi mosquito coil no se wo pe coil a ho fa so edo so e Diamond enam se ehemu mako edumienu head office e wo Accra Tudu Ecobank Dino Achim 0303 944678 0303
944676 ofrepe empanifo ejoso Kovi organic tiger nut powder atadwe eye kama pa enam se wa wonim se atadwe kura de ye nka ho asem bebre so hono atadwe de ye firi hu atadwe ache ye firi hu atadwe ache papa emema no de charge o mo batere ma no so ahono ye de ye adem na eno na wo mo da ne hata yi mu kama ya wo mo de powder kama de bia wo sore no apomodin be jane na so am ene ye de aduane no na se ho ya de eno an se aduane na wudi akọ oni padue mo no wasebie se ye nsuo ni kokko ni nkwan aduane nkwan de a na wasebi e de afra no wadi e de afra aduane no afa so kura no nya nsuo de nsuo de na wasebi na de afra no pa ne anwumre no wabom ebeboa ma atadwe mu anuane nura hodo ni nyina wanya bi e wo ni paduem eyema ema ne mema na nsan wiase adwendwene ne tebia bi nti wakono nkate no ate ekwa akire oba pemfo ne wo mo a ema nkora no fo nyina mo betumi edi Kovi organic tiger nut powder premium nutritional limited and a day abedwa so 0200 777 277 0200 777 277 ofrepe empanifo ebajo so afeya di Tom Brown wa your friend home sweet cereal lego mix Tom Brown na nutrients e wo mo no benya fiber hoodin protein energy and afe niam ahodo a eboa ma immune system no eja na so enye Tom Brown bia keke Tom Brown wa wudi a cholesterol do so e wo nipaduam no ete so akora ne sua de dia ya bomoden e ma de bini nam se ne de no edan so wo mo e de wheat e mo and afe soya beans and wo mo e de afrafra ya wo mo ne kama ero ti akora wo hwe de empanifo nyina wo bia betumi e di home sweet cereal lego mix Tom Brown for ebi 0246697358 0246697358 3P garlic mixture enso ewo dwaso garlic edronwa nwaso ya piwak natural edi abedwaso eno na adehia nansen wo manya pressure no eno ane se da bia wo monom ne kakra sa wonom a wankasa ofilisa mpa o pressure no eso atekura edi amam afi wo ba wo nsa emayie we bi on ma boso me nsie ne wonyi nsa ye wondwa bra na enso ye ba boso me so wonkwa fikyire ya de kase pa etima sanka 3P garlic mixture woni anum bie no ene anum bi se ya moja to ne nyina na yi na de aba kama na nipadua no emu ada kesi amro so ya de pa obo ye adwuma kakra bia na koma etimi bo aka se efiri ne bo afana no matofom bomaden sa won sabeka 3P garlic mixture akoma hwehwem ni nyina da ebeto ase e de ama pharmacy ene ba bia to nro bia obenya bi na watom 0201 00 0021 0201 000021 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wallpapers are F bed sheets blankets original curtains bar TV strips light airport chemicals and a waterproof chemicals ni nyina da Alaska edi bia ba kumase enen kran wholesalers munko to be entonam semunti ebo no waye ni ye pa wakofa brochire edi aba Ghana akonko formaso ena wakra ni papa edi aba nti wosokọ na akoto bi eton 0554 114878 0554 114878 Dawood Eba Hospital Dr. Peja so hono Dr. no awobo mema yo edi mono nasem ne yake se hwini no owonuro se ni no ni bi eye Dawood 360 capsules ya di 260 ya de ase ya ma me mwakuafo wokwa haba mu bedru na asisi no ya wo ya sa no abomoden se wo benya to paye ni bi no amemene kama sasabro nyina ebeto ase afei wo mo sanso wo miate ya your friend of Dawood ointment and also so a treatise asabro ya poso ya ni nyina etu ase e de ma eti ya no wetime etu ase entempa no adia Dawood 360 capsules and any ointment and abeka bom afa malaria and the ointment ni de wadrom Dawood herbal mixture na emom chane so oba pemfo akoda wonyanya mfinsha dumiensa and one ya ema nkora no fo entwe wo ho every enrei ehom 0244886437 0244886437 Edia Thomas ene ne mane se nyame ya doma efiada ena wonomo ebeba eti mame usom sei mele papa no de nyame enim no krani sese me be yedu anwumra bini be ma bia mini somfo bia papa no mo twime ko akiri pa ti madam omo ame na me ba na me mfa na enko bibia kana na ne kan ye no na because papa na me twa mu sifia de fia na mo san de aheda biem me so me bre mi koi mi nyobi so mu meta ne nchen sa mti nya aduane
biti abonte saa ko sa de besa me na papa na ohia da na otwe me ko akiri saa no mo mo wada wo ma okay me fa akora ne nko papa no dada okay like say o hwa afinie kwana bra ya kwa ekroko da jonam se me kura meti ai me hwe ne nsem bia eno papa papa am say papa evangelist ensu ekobi papa bebe mo studio ha se na ensam no basa no a wasi enya ne fane nyina ya mpese ya be pre ye ho we na ye ho mu asem kakram ya mpese ya be pre ye ho na asem ye hura di animo na enso ye di anim ho mo na enso ye ba ho na mu a body ya mo fanto ne so me dia TV so for mo hweme ya mo humanim dada ya fanto yi so kwadwo so ne hwe se de wo si ya nche ne ho studio ha se no kwasem ne ahomete papa brem ena na oye be ma wodi omo nim ni omo koye wo koye one okay chairman chairman Michael Mickey darling Mickey nyame nshraw Mickey obo adwuma se wo twini nsuo mo awiem o wobeko nyame nshraw papa 87.9 papa na wo bi eno ye koye no kresa na dia koye na emma pa se ne o ma science san o ma no so na mpanyimfo ye ne mo ba betena se aka we nyina ye wi asa bompa ya mamo na ye hwe kwan na o kina but mpanyimfo na aka to se kontompo ni ka so do bafu bia manini kan ene ko si fiare de minyi ni se emuwa abofra obewu anko wawu se ya afini wa struggle sa nyame ekura no nyame fa ba bia se yare me to the best of my knowledge nye di bia ne se o de course of obi nyame achi obi achi bia o te si emabi na sem se wa na Dr. Mensa kra ba ha be yese obi nya sa problem na edne ba nti yen Serwaa de na ifiada ni nuru okay na me se o ba de ni nyina sika na nka no e ba ho no kra mon kan kire se seni mo je pini se mo ba kwadwo kra de o sinka enne no kwakwa akopa nnua ene yesere no a de we na woso na se aka no yesere no a se wa boa ni kwasua national po adokora guo yenim se kwadwo ba so enti ama de be kan se Akoma obi na kan se ka ku na Kumasi obi sa se mo na ye kwakuo wa enti no yan twai ifiada minim se na ho beto no be din mame kwa Akoma to yem na ebe nyame te ase famzika ame ebe o me dia ba okay Milusika la bawai Akoma 87.9 FM Akoma mo nsem dwumadie eso ne mu adama ye home so ye da ye ho ye besan abasisia Mido na den na wote ho a waye stiff saa no ono kwano no jama wa bre akos sene mensa ne menamu twetweme no emu aye titiriti mentumi mponsore wo hu na enwanwa enu ami fridwom bae na meka kire wo se mato 3p garlic mixture ba entinum bi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wanom 3p garlic mixture emma moja edu mu afusane no echeye natural garlic papa bi ene ye di aye aha na oba betani nchen saboy ufiwone betani nchen o infi hona betani nchen no yini da kuma efe usara ne die ese banada jini ntimi ade anko na sadena ba na twene ni na ko bu yeti afim enti na omo number mama number saboy mama number na me friend no ka chen say me pa ne cho me ba na on from mo ma ni nko ade kwa mbe fa so ni ma de ko mbe kokoye akwala no mama ka chen say ni bana fe ni se ba wo kokon ni eni kokai enti ebeti na ni so mama na a me fio ebeti ni so ebeti ni so ma hwe saa chese de ekon ebura afe ni fa kra ba emenu ana so ya ma 87.9 Kumasi nani ye ena omubai to omubai na me friend sister eni me bra sa o ma ba de ya nko ni ko na yehia sa tobe ni nyine yes ayare sade wo pa ayare senye kasabe nti die hia pa ye ahoden ya ayare sade go wo be na oba wonti na wonti se bi ale han tem hadu bia ha ante ya wede na wonti se nta so mo atanse nti na tese bibi na ayede
akwaka bibi ana amasa ana wo mo so nenam ahomachem ene na yenya bra ne ma efe ne mai mimi de me bana no ye wo ye no ana msi mo de me tire na msi o mimi de sa dia ono ba obetumi wa no ah ade mabama mo atom ana una obetuma hwe badani ana mimi asa sa dia mimi makasem ko top na main ko to panchi ko ko ni na kwete umbe mami me boa ya de mdi be gan no me nya ho macam snap na kusia na ko ba Roger, ma ko kasa ko po yi panchi tu mini kam kama de mdiare yani ko yato yani ya so ka sa ma yani ya ti hase ya ma tamu da ya ba ko ma tamu da ko ya odi ya ba ma tamu ta so papa papa we bin enta so ka na na so ka sa mi si ma ja ma chini kama na me ti ta yani kra kra bo no ya ti kama mama ne ba ya ba he nyina ne se ana msi jaine ma wa wo be se o pese ne ho to no a ye ne ye ma me ba ko wa ha ye o ba bi ade ne be ko ama ne kura e be da di wo ma sa ye ko na we sa me ba na ye ko aha sa ne pese ne ne ke sa ko ja ye ne ma me nyina ko hu ji akoye bibia so hu ye ne ye ko ba bia ye ba ko ne pese nyina yo na ko ye wa ye ko ne se me ba ne ya obi hu won kuno to nche se me ba no so dia se su be hu se ne ka se ya ne kama on tia se aduma ma me se da wonko se ko fu ebi na se o ba ne ba ne ti me ko sa ya le wa ko fu ye bi da bi won ne se o ko bi sa se we ba na se ye na ye ya ba won che ne bi sa se e be da na wo ba wo ana me se o ye ba ye no nchire mu ne se o ye o ba ko nti se ba ko na ye hia sa to be ni nyine yes ayare sa de wo pa ayare sa nya kasa bi nti de hia pa ye ahoden ya ayare sa bi go wo be na oba wonti na wonti se bi ara han tem ha du bi ara ante ya wede na wonti se nta so mo tanse nti na tere se bi na aye de akwaka bi ana amasa ana wo mo so na mo omano omumienu ana akonkra ya ka we hu aka ho ama mo akonkra ya ba ama nka se ye yi a nka se de ba nti se hauso aba ese se ye nyina ye gina mu na ye pe ekwan ya ye be fa so a ha wo ye be si a nti se ha gidi no so try to 5 6 and I'm think how is that story no yeah the second story ebet was so say nra ye ne woman bi ehyenkobo bi asena ene ebetu apo na fei be ma wode ne eba ha sei no ye tumi ebisa de enti a wono so oba so okodware me ne waja me kodware ana akodada na akoto ha no so ma second one aba me de me nyini de na so ye ba na eho no ya ba na ya beto so na ma me wotwe adwen si bibi so wo set efo so adwen ba so ansana ye ne mo awie na wo ka bibi se ba bia wo so wode mo kono wo se ho no gise da be na mbetumi akọ wasi ukwada nkwa na mbetimi yako baby wade mokono wanka baby kuro nso ankyere mo ene wanka ba wasi ukwada nkwa okay yawo hu okay yawo hu because ya boabo dance ye nyina no ade aguo ya ne atiefo na edi dwuma ne ntino e wo se enu be hyem enra baby a wo hye ye bose wode ye kono wasi ukwada nkwa ena wokwa eyeye na so asakwa yense foforo na ne fiada de eja Thomas ye ma kwan na waba na de kwan no baby a wose ye de to no ye tumi e de to akoma mu nsem dwumade ena ebuso ye de esom no maame akwa baby em ye na de asa de wo flags gumisu yi eni chingo ni ade chingo ni nkomo betimi adi anakwa eja na safro onfro na nija ani ahokeka ba omusa no okay eno awo ba ha ne ye be hye nkomo na se adru ba bia na bobo kakra bi fa besi ba bia second one ne be ka ho afedi o se nkura no hwe mu biem bobo kakra sa e ma ye ne nto so be pa cho enura mi du shase kakra but bobo so ahun bobo no joint na ye fa besi so ma ye Akoma FM 87.9 Kumasi kasa ka sempa cho mi hia be me bi efra ne yonu yama ena wo ye se opeme obe warem no wo yere obe wale me aka ne yere hu ena beti ase e ma no
timene na tena ya anche bia na nyise baaye oba ma mienu be ka kire ne say se me wu a ka cho kasa kese won se de me kasa no aha me wu obeye me ho ade ena me ma mi si yo se nyame ya do na se nyame so ye me a no aba be nti me wu ye busu mi nsia pepepe na ma mi free mu me ma mi free mu na be me start ye me niam ya de za nti me ka kire ne say Akoma FM 87.9 Kumasi me fenti e be ya na NS enya 2 years NS nuama NS poku baba na e fa no NS nuama ena uba na wudi nkan na wo ye no so e de NS poku okay nti e na me ka kire ne say asetena no ne metie na enya me fe nti won tena ne baabi na me de me ntena me baabi ena me ka sa de kire no nti e wo be fa ye kan se NS poku no de no ko school o fa na no de no komisiesie no anu abefa no de no kosa nti da kro de ma hu ni ye be fa kro de no ko ya nche bia no sa be ne be dwale ye ma ko wura de mi wura de ma nche bia no so ba o to she mi so na me ma kro to su mi no ba to she so boa na se obututu o be to she mi so ne mi se hia na okay na me de wo ayi me de nyem de wo mali nuama oba to so mi enu no pa try okay enti ayeye menyim akura no se mi nkoyi nyinsa ni ntumu satam so ni enu adokno da asema mienu yenu anopa da asema ebesa yenu anwumre ma ebesa enti afema mi firim na ne meni na ye basa enti menyem ye no o se mi nkoyi nyinsa no miniska bia wo ho no enti me ye ma dwese nko ma miska na ma ye de me de seska bia satia ye djuma kakran na nka me de aye da ahwe me ho eti wan feska na mfa ma na afedi metina ekom anya asam ketwa o ma kom di mi ye pa me ni bre me ho saa boso menson me jale pa da ho mi wuo ana me ko papa no na me ka kire ne se wo miska NS nuama me ko no so me miska na me fa nko hospital me ko na na yira agi container bi a wo ye mu adwuma no wo siesie mu eti mi duru na me chia no na me se bla me yale me miska na me fa nko hospital o jira o simini bi me miska bla me yale pa me miska o simini bi mai bi no otu omu fie fe na fo mai no kura ka chen so o me miska na me nye dan me fa nko hospital o so woni ska ni bi ne yiri hu ma mi di matam enya sam ketwa tie na me se da bi me ko first one second one third one ana me frɛ me ba panyini baako sabe akola ni nyame age ne kra efri ne nsem ana me frɛ akola ne so onye de woni machi ni yenko se ye kwa asame na me di maame na atama ne wo hu me pese me ko police station na me ko report so ne maame no me kwa de bia wodi matama a wo ye no timini akola ne ko hu akola ne wodi akola na atama brand ne se gu ne bo wankasa wantinto so ngu fo maame ne ye ne pa woni mu kro ne ma basabasa ena ye me da me ho ena me akola ne ye de ye kofie ti ye kofie na chiri baako ena na chiri ba ne sei da bi obi a me yale a me da o munsu nyini o muniska o me de mama ko hospital ti ye nko na me nko na ye nko giska wo papa no ye ko ya afide papa yi afie ko ye papa yi na me se ni refi Yazemo Akoma 87.9 FM Onua TV Esuni Akoma mu nsam dwumadie na ya de so ma me o reta fifi won nsam ne sa de a me koye Kumasi na akola de kan ne yiri ne hu me bana no asa basa me bana so so won ne beku eti ya na me ko gina mfinfi na nka chen se ye ba ye ya ma ne ntokwa adenti na akola bi obebe bia no peso ne ne ye de eku ana ble bi be patapata ya ne ye de ye sa dan ye hu ko fi wa ma miska no anche me hu ane say police fo me dadam police fo aba CID fo se wo maba wo mo ba ye enu wo mo se wo mu nya maskwa na ma me na ba be report se me ne me masi ye be kun wo mo enti wo ma ba report Akoma FM 87.9 Kumasi enti wo mo do mu ndi nkan ko wo mo se da bi metena ka nim ne yenko na so wo da bi me yare edwale ekura mi nwale ntu wo mo nko se me mo kro no me nya hwe nti ye dan a me ye de me be ntu wo mo nko enu wo mo ko ye to wo mo ko emiye bibie wie na me ko nti me ko na me dwon so ye ena bi di gu bottle mu dwon so me hu dwon so pa eta akola ne ho anya sam ketua ya me ko giska papa na ye sa na yiri ni di matamu eti me ko ye
me ko na police for ne se me ne me ma na me say me ne me ma si ye beku maami am so me ne me ma de ye de akwa kokun obi akokọ kura mi nku bi da na mama beku nipa da se ni Akoma si ye no mo se me ma no we na kula no so mu ye fitafo mu ye mienu omo master so mo kwa ye adwuma wo baabi no mo se me nkofo mo me se kula ni fie to omo ye no ma me chiro mi statement nti me chiro wi ye no ana omo ye se menya se na me se me wo boso me nson ti mi dwo so no kra chom se boso me nson afiri ye fleur ye kan sen ena sunia ma na dwo so na ne ti sen ehu papa na ti sen eni aye se yellow se black mi hu se mi sin kire fa ana se de o kasa dwo so etie de yi se doctor ena betimi achem to de ba doctor mrem na wa mechira ye se de ana dwo so de ni ye se be ye yi na onkoma ne de de pa abigail tnase ya banom time time kai se drono aye time herbal mixture oba pa kwa ba ye nua bibi aboko de ahofe na yankoi medase etiefo ne adofo apomdenchi akese enam di free time time herbal center say ebre Akoma FM etiefo enyina mo amunim se eya na edu Tuesday sabre bia eya na apomden enkomodie ne de bre etiefo enyina jumadia ekosi se wuni apomden mapa ne akeka nyina be dede hunu waso baka o mo kra mo pesa ade ntesa se wapomden no enimu ensipina afita ene tidofo awani so na ebimu no honhomre na ewo so no enye okwa mamefa doctor number emma sa wanti bibi ase bibi eche so a number obefresi so eye 0244 417 669 offer doctor ewo number yi so a ono ebetwetwe enkomo na afi wache oya de munya e de atre doctor eye time herbal mixture time herbal mixture sabre ya me no kase wa wonim se malaria etetew malaria aka washe dem wonu madura enko malaria betna also ache edru be na wono me me can for time herbal mixture e the amount ye drone eye bibiduro krogen me patcho no side effect broni adro bia enfrem ya ye nua no ene ye de aye wa wonim se enkane no ye maame nom ene ye papa nom ye nananom omo hyedudo esi honom ansa na obekọ sukuu no owe obancha apese ewia na wasa kuru wa ba akọ na wanom oboni se nsuo de aka nyina eye Johnsho oba Johnsho afa ne mfifre 8 eno nti da ne da omo ewa ahoden wohwe enkane na ye maame no ne papa no mo da so ete ase no omo wa ahoden obi firi kwayem ebe kroma onche no sanso ko busan sa de os mebu kroma na me yare woti kwayem won ma enwura na ekeka ne ho no ene ne dudo na awahye so no ma da ne da owo ahoden eno nti me do fo wutie me time herbal center ya the time herbal mixture aba ejaso ubenya adro bi ato pharmacy shop chemical shop and a herbal shop miaya yetu nu obi anso benya bi etu ewo honom eya herbal ma enua hin ni akeka bom ene ye dia time herbal mixture ahwefo ne etiefo nyina enko ba bi eton adro bi a no nkoto bi enom wo dwom ato bi si dwom honom wo fi ato bi si fi honom abusua monche nom na montutu mu yade ase esanse se wo tie me anasa wo na sa yade bia dunya ache titiru ni malaria ye memu anum se dia yade a edi enya pa malaria ene sa wokọ ya aso ya ye ko hospital sa wokọ OPD aso ya ona obusa se yade pa na die atrenchwe eba wo beka cho se malaria ene di atrenchwe o ya ayaresabie honom isa se memu anum se yade ye ni nkọ ho malaria so yade bia ye wudini pa o ye mambofo okum nipa woni ma akra no ni mpanyi woni mosikani no ni mohiani onde oda abrese wakaw ode ni nye poison ma wa edidi umu ana wa anya du papa ama se antu a na afa ede wo toa nananom wonse edo medofo pa doctor say oje ne ma ho no won pene ma yade enti no ene ode time herbal mixture abase obi biara nkono numbi enche na nya ema yade na emefoforo ansa na wakwa akopɛ time herbal mixture anonom medofo se wotie me na se wo fie ne ka che o se obi di tokwa ben wa otu opunum
anasa wo boa ho ne ntokwa na aba be frofro ye mamu anum se ye wo hai ne yete se oman Ghana hanum se oman bi di ntokwa e ba ye so a me pa so ye mboda ne so edi kan si ne ebo ye ho ban efri ho ye ntwe ma ntokwa ne mefro ye ansa na to ye ne akeka me dofo pa entwe ma yade ne mefofro ansa na wakokope aho aduro anom ne fa bo ho ban efri nyarwa ho eye time herbal mixture time herbal mixture obi bebusa se na ntontom ne krade ade na de ntontom eba wotimi di yawu esa eye efin na ede ntontom eba wa wonim sese nsu to brem na ye wo no esu na to ache na nsu ne to che saa na se eto a na akopai baabi ekotai baabi saa na bont na afei apai ntontom ye mbola no etimi epai ntontom se gata mu choki a etimi epai ntontom empo ensu etuto ise enwura ne efefa fofra etimi epai ntontom eba ne saa na ntontom ate se ntontom bia no aduane nso ewo nipa honom ne na dodo obedi no asase so no awose wonya na no aduane efi nipa honom eni to mo spread sa no mo ba wura nipa so bonsa na omo num ye moja enkama mo aduane ade awie a enka ne de ne se wode awudie na edamase afi na wanu moja awie no owo anobro bi ewo nano meka se poison ai science for ato ne din se plasmodium parasite sa na no bro no eni kwan se nka ebowra ye nipadua nenso waka no de wode bemam obons na abowra nipadua no akọ anim na akọ akodidi nipadua no enya obons didi nipadua no nya ensunsa so bone ebeda de wo nipadua nani ama won se wanya malaria no ebi ene se awo be sha ase adom ahomre be ba so honam ya betetew afani subreso de nubachi na de ya kra na se onu betu a wuntimi enidi uti betimi aju se kim obi si ne sasa na ni nyina eyi ato edura ebeboa eye time herbal mixture obenya edura ibi ato pharmacy shop chemical shop and a herbal shop me pa cho okope bi enoma ya de tu malaria na se me pacho sa emmoawa no omani edin pa eje enye duro bia ne tu o mase ekeke enka ne na duro edi tu malaria ase eye chloroquine enebusa ho se sa duro no ebi ewe obusa ho a onte ne nkempo na oton aduro mpo no ukobusa o mase ope chloroquine na onya bi first na ne de tu malaria ase na so enam se ye kakra no emmo ne ye din ebulu chloroquine no eso enu nte ne chloroquine no exist biemu enu nte me dofo edura ebebo ama ene wotu malaria no ase aye time herbal mixture uboni sensuo ono no ma de aka ye mfifure ene Johnson ko a ompewe na apede eye time herbal mixture merofo se wotiem na sani subire etetel se wo ye jamwo adwuma se wo nye jamwo adwuma se ye didi ne di akoni ababa yi nko ade obi ehia time herbal mixture ne de aboye ni padua no ho ban afri nyarwa eho merofo pa wotie me ene ye nuane aye de ye nso aye num nyina aye nuro ene ye de eye sa nuro no me pa cho eya na emmo ama ye ni padua no eno nte wo no ma abos na se wotetintasuo ase bibia ba be hyehye wonfe ase woni so brewu woni padua ne sisi ye efi bi edi wunya me pa chokoto time herbal mixture enonom na ebeboa ama sa fi ni nyina afu ni paduanum akọ aye time herbal mixture ye wi na ye nwie ye wo time HH herbal mixture and then the capsules e wo honom time HH herbal mixture and then the capsules edro no ye di boost immune system malaria ya me boss wi so immune system eni ahoden a ne kono ebeye den ama pa so ni pedi etu yade ase afri ni paduani ma awo se hu se immune system no e strong immune system na etimi hwete yade nyina afri ye ni paduani ma me nchemu tiawa ema me tuema ya na me tuemu se me borra fiduem hanum se na security te honum obusam se de na me beye me kire ne me beye no ma me wura mu san ye ni paduana kwa me kire immune system eye ebo ye ni paduana ho ban afri nyarwa ho so wudi ni be borra ye ni paduani ma me pacho e sign no ye mamu hanum se securities ewa hanum say eno to wodi ni bi borra hanum say ya me pacho omo sign and into man Ghana ye save sana time HH herbal mixture na sa ne capsules enso etie ebo ye ni padua no ho ban efri nyarwa eho it is all person boost immune system wo show immune system no edin dia eye time HH herbal mixture na sa ne capsules me do for pa edro no hye no so ema me say enye nsuo no ne edom no pa ye no me pacho da bi doctor say obi ho no ma opensuo obi so ho no open capsules no enti se wotiem na pe ne mixture na no akoto open the capsules ne so na wakoto eye time HH herbal mixture anasa ne capsules minua ma yenso ye die enie oba wa himfio no etetew
die nti na wahemfie no to esan say wonya enam nsanyade science for be catch us say e bacteria infections midofo a wutie me wahemfie no ta eyo wutiti ensuo bi egu ensuo na eba ni nyina achi a enkasa so edi achiwe menu aba wahemfie no no abie school aye bie ne foforo admission is in progress dan da wahemfie kwan abie ensem fatal me meti wei se medofo ba me nchen a maboa me ho esan se me de time HH herbal mixture na se ne capsules ene siesie me ho menu aba sa opese wahemfie no esipi na sita me tire ma me se enye oba ni ba bia na oba ne de na hemfie sipi na esita oba ne de na bowura na hemfie no ma na odenden te se de otia pakan mu wo hyemra na hyemra eboate mamufo menu aba ojo so a oti ya pacho unia time HH herbal mixture na se ne capsules bema ojo so a oti ya o bema obema ne sansa egu ho se wo posa ne se wo posa me pacho oto aduro na to bi ma kanchema wo yo ban so to bi ma adofo no na mienu nyina mo nom se ba akoto no ma obesa so akwa ba betiti obesa so akwa ba beti ya owo na hemfie no se wo nti bibia se bibi chire wo so a number obefresi so aye 0244 417 669 me pacho doctor number nem de atudwa no Fred Dr. Sisia obefa no no atwetwe nkomo time herbal mixture time HH herbal mixture abi yansansi number no so ebiem pacho ye number no 0244 417 669 time ye ne chemre famre ball bra na obenya pomde mapa ye de obi biara se dasene. Yes, so yeah, that's Mrs. Papa because say a drono TIME. About time what the baby ye and watch a diamond ring in the dear team so no that now ate maybe be admission in progress na energy near basa oh honoma na wa ubenim eti at one command so your name me Linda Akpakpo and udin mi boni ye de akapo aha na ye nto asonti keka homa me na se ma me vem no na ye hwe etu ko ne yire ne ho no na akofa wo baba ye na kodu post station ko na hwe adwunso na se ne ntisan eni na ye black bi okay na ye den tie ye na ye friend sen wo mu kra ye to mu ye no na police ni no wobusa me se me wo boso me se na me se me wo 7 months no se 7 months kura de metimi awo na ye friend se me ho na me ne baaye na me se me nko na me free a me baaye eti anya enesnuama e wo line so ensa no fasi die ntina ade ne ba ha sei adukronti am de ne baaye ada asam ne reporting bag no kasantem na ye ne yemisa no adukronti am de ne baaye wo de woman so bomani asemani ama ye friend san wa hweme ama ere no de wo mabọ wani ma anya ne hwe o te wa no de wo mabọ wani me hweme dem o si mi mie punu no enam se nyem ne na da wo de ntokwa betata me nam se se da to sha so nko se beto sha so biem enyem ne na te dem Linda Kapo mani abro me say se da no obeto sha wo so no o sa ba biem no wa print no de wo mabọ wani ana enu pacho ne ye bronya 87.9 Kumasi e pacho nu ne ye bronya 25 okay yankwa na ya ne Mr. Nesnia maja idem say why busy pa na so ye ni nkomo yi oba pa Linda Kapo de waba waso anu wa nkora mienu wo hwe nkora na no ye ne say your call has been put on hold please wait your call has been put on hold please wait penifone phone sa ne de omo de kasa etimi ekotale ba bia wo hwe mo papa na semi wo de nwanwa ya wo nkasa me anya yi na ne hwa na me na mo hobi wo hwe mo papa no hwe mo papa ka so hwe mo papa ne 1 million na woche na woche 1 million enkura say enkura me okay one cause what did you say me pacho 50 years when you 50 years and na sunu man so mfie say je obenya 60 plus na je so chen bebre na wo so sia na o yire o ka che so o yire na o gitumu na o pese o koka na yire ne ho okay na me wo emanan me wo man nti na ma adwene yam se biwa menko a minya mikun sana de wadwen ya so nko wonya wo de nti wo kotale obi de ho o yankasa ai me pacho sa wo ya wadwen sa wo kotale obi de ho ai sa okay eti wo ka sa wo kotare ho no won say ya na ebisa beginning no na ehwe no net sen ye bisa besi se de wo ka se ohwe mo ba onhwe mo yie no so beginning net sen na hwe net sen yetia netie sa sen ehwe no
1 million na beginning na 1 million na no de ma wo first na 50 cedis ona wo ye no mene ne wo ye no na 50 cedis na papa bi na me ye ma ma me woni mre ya hu na me ye madwumanti ye di nkomo so woni mre ya so de ne ye nko na papa no kwa na ni abre me say ma woni mre me ni wuni agro wa ha o hia wo foforo no a o se wo pe no na ehwe no ma o sika sai ehwe na nya papa bia no ma o sika sai wa ma me 20 cedis 20 cedis no ma 20 cedis how you want to nya problem ena na wo tare ho a enti ade enti na wo twema 100 cedis afa de ode na ba ha asa no enkola wom na enkola wom anse se dia se enkola wom ese enkola wom ai mu ko school so okay eti what din ka wo for dada wo se wadwen ya wo se ebia wo nya nko awo de wakofa be ma on hwe o papa e de na ka wadwen se papa ye ne nsango na wadwen ya wo se wo a obetimi ahwe wo se de wo pe wo ke me pa che wo bae wo se ni mestra asem o ka ye no ni mestra ntu obe ware maka ho amama wo ebia ka ho ni o ka ye no ware o Akoma FM 87.9 ana wo bi ka ho besa busa question ni biem se wa wo se ahase na ehwe ne nye papa wo se na ehwe ne nye papa eti wa wo tena se asese wo ho se be ma emi nko ano wontimi hwe me ma me ho ntome se de wo se be ma hwe oba na me se kwa wo bia ka ho no time o de to wanim se opese wo no bisa se papa me no tekura 2020 na ade ba eti kura ne bi be ka ho abeda hwe me wo bisa no e ma wo yiwa no sen be musa me pa cho ade ntino wa misa me musa ho hwe wa misa ho hwe sabe na papa nua ma no ye adwuma ben me pa cho no o chalotu ene ne so ye adwuma ben ana de mi adwuma wo ye eda etwa to out ne kan da ben Akoma FM 87.9 Kumasi ya wada no ya wada etwa mu ana out ne kan ede enkomo no ne odi ya wada no wo kasa gu microphone ma me pa cho ya wada ana o diska ede ma ne ma ode ne ba iska ma ne ba ns no ns poku woso obe send diska 800 no send ye to send 800 no ne ska bie ni fia menya me de be ma nkora na ko school enti ma me ye de me ka che ne say bla ne ska wo dia be 800 pepe na dia be so sika yi so amana ye 1.8 nkora ni di kotua omudi kotua omudi kotua Akoma FM 87.9 Kumasi me pa che you wode kwa kotua ye friends omo ye friends PTA enu omo printing fee no di kotua it is says kana de baaye no enya de menye bia ma nkola ne de akọ wom de akọ school enu anu he ma hunu di mi de me ya hunu dem ho he wo fi se me ma me wo me ma wa na wo fi se ma me wo ma wo ye bayifo pa anam se mi ye bayifo wo sabe wo ja wo yire honum eje wo nua ma e wo kula se abeka cha me se me ye bayifo na bayifo do mu wo krom be kwan no mu guo enti me mebo mbe na me ne ham ya na me je me cutting phone na me pie e baaye okay ayeda na yire ma aposifo be che o na yire say ye flade say me ma konyin se ba bi me ne na wo ni kuna wo baako ma kwa konyin se ba bi na me di nyin se na e ba be hye ni kuna e ba be ha wo mu ayeda na yire tre ye se wa one ne kuna wo baako wasa akọfa bi firi ba bi esan dia ba ayeda na ote ye na obisa agya nua ma sa asem na yire kan ote ne we wabisa no ma musa no eti na ne yire kokon ye no me ne yire ntokwa be ne kokon ye aye your friends no on face camera satam na ns nkoana na ns yipoku no ona na wo no on face camera na me chese na me ye adwuma me sika hye no on face camera akola ne didie ma ya me panimu me nya aduane ni akola no so wo nya aduane ni ti me fle na fiti anopa wa amfa phone no me fle no obi akate no enti enwumle ebo be 7 no anam se ade ye akola wo ni di sa to 7 me sister no koto aduane edema no me kula me sister ni phone asenya sa anka me fle mo no kula kasai ana me ye me sister ma akola na aduane me ni di enti enwumle no na me so ns poku ne nsa so mesene ne enko papa na me ko diska na me fa ye me fa ma no nto aduane ni me duru ho no me bo punu ni se ya na ne yiri pie wo pie ya no se ai wo be de firi hanom ko enam se me ma ho
me buy bla ya hono nya hono na me buy enti maame kwan wose se nya me wose me firi hono na se manko ade obeye me no okolu adam na me tena bench bi so e hono me tena bench so me wose no wa pagya bench ni se mini akola na nya me a ka me akola ni bubu fa so ama ka akola no kola be pla na me ya na me akola ko gina ba bi na me so me di phone na sha akola ni sem say veranda ne so ko gina hono ti me ko gina hono ma na ni mu say ya no ono hange matade mu wa hange matade no no so akodi ya fra ne sen steps na no say na me so me sum na me ni mienu na beto fo na wo fo so na anyam da bi sata na me nyim na wonyam da bia no no ntokwa ye konye eno ne ntokwa amko ye aye firi okura me kura mi su ho na de na wo say oba na ma posi fo to nsafra wa nkwa wo kwa adedwo nsokọ ye no aha no ye Fred say menyim no menyim mail no na me yare na me ko be ma no so wo ma mi sia na me fa nko hospital so wo ma me enti brebi wo ye Fred no fo no kura ka say woni aso wo yare ma ni ska no fa nko hospital wo so woni ska bi wo de be ma me na ni yinu odi matem sa na me ko fa me ba boy eno so ko fi ho me ko fa me ba boy na me ka se wo ma obi a me nyum ma me yale so wo ma mi ska mi nidi me be ya ye ka ne se me be ya wewu a me ka na asem sa akola yi ne master na ma miska na me didi na me ba no o me na ma miska me de to aduane di sa boso me yenson no na me koya na me yare me so o ma miska na yiri ni di matam ko fa me ba ne ba ne di watam ai wo ye me pa e to no di watam we no sa ko fa police for me e be chi ai wo wie no ko fa police na wa nka hwe o da me ka chen se me de me ma ho enyo ho na mba ye be ma no na me ba ye o wampa obwa wow eno kwa na wo kan ya ene because mentia say wonyam no akọ obi ho na wose kwa na so ma no ha we ke police station asem wose me ma ko fanyi sen wo baabi nyi sen ene de waka wo de wo ka sen ento kwa sen nya ba ko fo na ekon wo ka sen mi dru won mo hu manimu a na so me didi atem wo ye me sa me ko what 3 times ni na entine to na me se me nkasa to so 3 times na me se me ma wo ho enyo ho na mba me yale mba be jiska ko hospital adentina me ba no hu manimu a na wudi matem ho na me ba ye asem a me kan ya no na maame no ebra wo sha ase se woni Mr. Nuama twempena no na woni maame no montem de se na mutaako tambe na maame no hu isa woni ne kunu twempena me wu na spoku no me wu na spoku ye beto akola didi eno so sa wo be pagya akonya sa wo be pagya akonya me say time ban ana maame ne hu maame ne friends ai o hu sa woni ne kunu Mr. Nuama twempena time ban wo che wo sa wo tare ne kunu time ban wo che wo tare ne kunu mint menchere e pa chaw den wo che wo sa tare ne kunu mint menchere sister o wetimi a kire madam o timi kire asore kwai me asam ntumi o wona asam atonti o timi kire asore ko minim kwan a wo fa eya den na wo hu se wo tare ne kunu ho a wo hu anu odi watam je se wonim se ne kunu mpra ne wasaka wo kofie ho no ma ko be bia konwam eya den wo hu se woni ne kunu twempra wo ke menyim wo ba fie ho oba ye fie ho no ebe kasa ye be pa enu wo koye Akoma FM 87.9 Kumasi. Ena moto bo bane din so we page bench. We page akonya. We page akonya de yeden. Na ye friend sen. Dukun enua ane ni kun wo fase no moto wa ye to akola ndi no we page akonya no. No we page akonya no. We page akonya nko mo ye ate ahwe. E wo wu fie. Na mutu akrade di wo wu fie e no ba no ho e ba e be pagya akonya so clearly woni maame no montam nshada nwo sa meboa if the time a wo hu se woni ne kunu twempena no na montam nshada nwo meboa okay eti ayadan ana age hore no wadru fie se wo ana ye Mr. Nuama yire ana Mr. Nuama yire asema meka ne tie ne ye o na yima no ye wo na wo ye Mr. Nuama yire no ana ono ne ye wo a ana ka time bia no wa wo ya yire no empra ne ba fie ho no ma enka ba eden me anya se bi won ma me sole ya me ko ho no first one ye sika won fa ma akola no obi a me nya adwuma akola ketua me panyimu ma ni dia
metimi anu nsu ada Matias you aha eti ma flow wa fiti yi anopa wa mfa me course a me fra no oni akate me fra no oni akate me fra no oni akate me ma nkosa me kwaku Akoma me koye me fra me kache ma me se me aha me buy ma se me baku me de me ba giska na me de ama me ba nye ntokwa na me buy se me na so kodu no ho se wabobọ container oye yi no wo ye mu adwuma ti container no na ginger wo se unya sika ba me ni eso so ande na anya wasem okay ne ba na ye mama me no nye ne ba na ye mama me no okay na se wo se papa no onhwe nkura ne ye o ka so onhwe mu ye a o kire o pass just say enhwe na enye papa sesen se wo de 1 million ba enu anu no se akure be yi niti so wo be srenku se wo be hye so wo be ye dan ni na me nye adwuma me ye adwuma me be ye me yi ni picture o mu ye nipa nan miya na mhwe nkola ni na ama nkola ne ye den enyi ne ye enti saa na tie se mi ye adwuma saa we na nya me hawo eti hwe na ka wo pa ne sen ko nya ne sen ma wo na wo twe kura so o ma nkola ni 2 million na ye eno nko a o ma mu 2 million na o de samena na asem na bibi na o de aba onye bi da me se onye bi da ntina de na ba o pa ne sen ma me ni asore na mabre wo mama your friends 2 million o me 2 million samena mra ana so on my mu ana se bayi wo family kura na me ko ni didi abonte yale ana o mo yale keto ana kura yare eno ana wo hwe mienu a wa yare eno ana wo hwe ena mani no nso ya ka se be mo place nti wo nko no ko hwe me se mani na ha me anopa kura mi ntimi nsina pane nko hwe mani na mani nko okay ye hwe se ye benya ajanua mana wa hwehwede ni nyina de ato nanim ne ahwe ono so na no yi a wode ebeba sankofa natural spices e wo dwashom didi ye bibia eye natural enti ya bomoden na edidi ye we no eye spices a edan sokra enam se wo mo mfa monosodium ne asichire ni chemicals basa bia wo mo amfa mfrafram eti sankofa natural spices ne de no kwasem ni eye kama pa wo pa spices a edaboko obetimi de aka waduane ho a wodi atum sampa aduane papa na ade ma woni padua no am eye sankofa natural spices bibia eye natural wapomoden ene wajapade eno ntimisrawo spices bebre no a wodi a he ene pressure ya de ya ba nyina dodo na ye spices a de fry nuane abonten so fo de bi pu yen etimisrawo didi wo fie dia na wa wo ye waduane am hwe hu se wo de sankofa natural spices ene be ye 0555 603143 0555603143 Rocker Clinic Limited Pakum capsules Genicure 442 and a Ven capsules nyina every one makache Pakum aya memedro Genicure ma de ya se achesa Ven capsules enso eboa obi a wote ya ewo nsuo guom anase ogu nsuo ntentem be ma no aya prostrate ne ba wonka ya wadro aya VENE Ven capsules afa Medfagen capsules ewo dwaso ya se akokora ene abrewa ebeko jogging 0244183230 0244183230 Danny Herbal and Trading Center ewo Kumasi Ashtown Emrom wonum ebenda ni farmer enwoni de chawo ena ewo dwaso Danny Herbal Mixture malaria drum Danny Tone Herbal Mixture emoje dro tatahwe afa Danny Herbal Natural Capsules sisi yade drum mema nko ade eyi osisi mu aman ama bema no wo mema yo no atumi adimum afa Danny Herbal Ointment wonam a eye wo ya hotutuo ni ade no ya na wabomodin ede eto ase Danny Prostate O capsules prostrate bema ebo nka ya ma ogunsuo ntentem wote wa wote sa obema na emu hihyewa ya no abomodin na wanya du papai na wode etu ase 0244364651 0244364651 Natural Inventors Congo ointment and the fresh feminine wash Congo ema de siesie ahimfie etu ase ema ne ema nyina ye kama afede pompa bono a entimi mpa tibita asom pimples ne ade kaka wure na ntama propro ene enka pa wo hu obi asente wona ho a age hafo no he bomoden na wonsa enka Congo ointment afede fresh feminine wash wo ba wo de besiesie ahimfie ho na enka na gina wa ahimfie ho nyina etu nyina se wakono na ate ko akire na de ensa so mu a brofo akese I'm not in the mood na no anda wo ye me se nyina wo ba wo yade bomoden na wonsa enka the fresh feminine wash na entu sa ha no nyina se emfama 0249 017101 0249 017101
quick credit investment and one Ghana card and there woman aba ema besia pemanim ye gyaagye kwagye besia pemanim ne de si hu say bim eno kra no chese mu atete ni ade nyina enya mai quick credit investment wo de sha adwuma se wo de bi adwuma ana wo de tretre ba adwuma mu emergency aba quick credit na mekamfo de a kire de hia so wo Ghana ni na wo Ghana card channel so emo obi amfa so kwa na wa chenchina won mo besia internet eso eno an so kra Ghana card ya wo de frame won bibia telephone so na wo mo edi dwuma de ni nyina so Bank of Ghana na mo license 0596 9208 0596 920833 nana kuya koko akwaba oba pa akoso yesika pa akwaba fe de to nkanti udi akwaba double na fe evangelist akwaba biem nana kuya me sha si improve so ama papa na ba on yesi papa na ba we wuram okay eja bibi aboko Pastor Julius, good afternoon. Good afternoon, Mama. Bibi aboko there. Adam answer. Nyami adom boko. Okay. Pastor yentie wai. Enkopo ni bi no. Yan kan say. Ama me share atiefo nyina mama atiefo na nso akwaba. Atede ya na me kai ewa ndi ameka. Eya si ye study ye de nyansa na bebra na me bi kan so afiefo first story no. Share first story na study ni na ti ko ya. Obo se man no me we di hu ya kakra. The son said, certain community knows to call and he's been almost a disappointment to community because about to say, maybe I'll be a pie, sir. Okay, if you young fire who you enter women FCBM, why don't you say, pass up a prayer or Casata or Yabba, because I believe that they know the solution of this problem. They know. So, the money back say, oh, some papa, mama, and now they send who better associate buyer, consistently, and some boys, they never pay okay. Oh, money and no group. Now, Ama, but the same as you have a point, sir. Oh, see, such a young back and a cost after the end of that. We have said, I crazy, handle the whole city. Now, Papa, so put a young back and a cost after the not the end of the day, and the person I show myself. So I'm Muslim, I'm Mama Yan, and Castle. That's a Friday. We are patiently waiting for this man. Because, baby, I'm a castle. I'm pretty brilliant. You show my new papa, my new. Now, I play what you're saying on. And I'm a massive crowd, mother fast, and I'm another. You can't, yes, say, Papa, I'm not one in the empire, the mother free, and you're no, I'm not saying you. But I tell you, when you're woman behind, it's a slap or Tian or Tianka. A woman in Lanka, and what's happening in Lanka, not much of what because I'm not consistent when I'm saying, I don't know who said, he's so reluctant to helping us to solve this problem. After what he did, I was asked to some election on the strong. No, I mean, I'm about to get a commercial for any. Now, into MY, maybe a play. Na ayarasa na M1 na second case no interest or intentionally going to snatch somebody's husband and one of the interest so na set me and I said that me kwata obi kunu ho de the first time I think this is the second time because obi buy our car say I dey that one we dey on so ni 87 this is my second time I met this obi so my bomb adin for say they kwa obi ekunu afini nsem na ama ye be sere bi dia meka abrabo de bi anya wo de wo de anya wo de a entima wo busa na se na ne e na me yiri hu se oni ni ku ekempna afi na se oh ama ye be sere ade anya wo de no wo ye bia anya wo de a sabi ye wo kata de ka say women are their own enemies sabi o fi se ye wu pa na oni be ma se na obi e ba ho se dia ye se ma ti anya nan na sɛ wa kanya wo de no won so ade na ade akoye obi na emu nsɛm no e de e de bi na me pɛ sɛ me tu ma fo wo ku na me nsɛm nyɛ ma kan so e be ka apa apa so sɛ wo ba di bi sɛ bi won so obi na won so bi nyɛ wo so no ba o ma ana na aware na nfa ko ti tan so obi e de no bo bra ko na ya wo be gu no anu a na de twa ama me da so
Pastor Julius meda won so wase pa fe na nakua memra wo so ama onyofo da Mr. Onyofo nka ho ye frim eye da ho eni abasefo dabi ono a wonim se chechemu ho enya Onyofo Matedisi wa dabi ya nyentum Onyofo nka ho e me gro mo hiri tie mi o mo awe ya mo te ana aho ya sere mo me se da bi mfiri kuro no mo ya we ya maso ba ehye Onyofo nka ho da ho me mu hiri ha da ho we hiri America Canada we hiri ha no we hiri ha Matedisi ni we wonu ni e na we ekwa no kura mu wa ekwa no tre si wo hunu we ya nyenchen ama ade a eye me ya ne se enkola ho ade o me penkola asemo ama nti se bibi ya akola ho na me nsuno na me yemu hyehye me saa na me mabosu Akoma FM 87.9 minim se de obi fa ne de fa enye se me ye oba atanti ha but me saa na mabosu otie akora bia ya me ba enti wudi nkola ho agora ho nyame anim ni me se na mtibu okrom estate me ni woman bi ko nkola ho te se me ba obetu nsu a na akora ne si yine ho bowo ne ho na akora ne idi agoro na maame ne twinsuo no akasa ba akọ ho na bo twinsuo no akasa ba akọ ho enam say hey woman akora no ni tiri besim na ni tiri simu a ekwan ya medo be fasho o se fa ho bai na say hey me dia Ghana mframa dia fa me ho pe ni ne nkola e fa me ho papa emfa me ho no mitifie hobi se wo free to bu sensi ya mebusa ya sekura na me time na me jai 2 hours no aba ba chia wo ufie no na me wia ma ba bo nsa aka ho no eye me ya ha me enam se sa me dia fa me ho if you also me nsa da mpa me ho asem sa ho na me se me nkasa biam because me mpa he enam twa so ade chena mo ka che ni kuru se ni kuru so chira de obebi oba nam se bra oyere se de wesi jimi no minim se abatan ebi mre ne ye wo ye ba ye nyem so ye nte yaw akola no otu nsuo na one nam ho one nam abula na no na ma me ne hwe no na akola ne twi ne mini hwem na wo gina ho akola ne be fratom nti bra e ma ne nyansa na me ye bebu samia se de tie no a eno a na meka ana me soso sa akola yi wu se kim mami a chew wona wo yiri nyina because me bo wa mane na mo wie soso a entokwa mbe ko nyama sem 87.9 mo wie na akora no mo mpe no soso a me sa akwa report am ya sa ba be fa akora na ye da afrim ho because mo nye na na mo nye aja me ba be ka afei me kan say no say ye madam me dance no say enti me dika bo me kura mane asem na me koka no say mfa ho a fa ho be and am say we dey fa me ho enti we na ntokwa isu aye na be me ko ya afei dey me wo ha dey chi madam ade na aye sa me si asem wo ye mfa ho na me say dey obeka bia so ye be share police station kuru ba me sa ka kire no ama dia wo beka bia ne kuru ba me sa ka kire no me kan sa na woman ni dane ne ho brew afei die wo betu nsuo na no de na ba ne baba akọ wo dem onfa ne mma bi hwe aka mfa me ho no unse nka akora no kwaku no ni tiri be kwa kowuram ranka conscience se wani tua bi sa wani tua me kan be sisu se se anye bia no papa maame mukuta nkola ne bi eti papa ya semu a wo ken wo so wo na we ya to no anka wo fa ne sei hu ne sesa me ba ka me fa ne sei anu aye ba mo na ase sika ni ho mo kan kire ye de na mo be se ye bo se na mo beba na nyame ya adoma wo kuada ano papa ba bia ye be ko no ho de enye wo kuada ye ntumi nko eti we mu se betu ya sheda foforo no
if you dey am ba hai mu wia mu sa akọ ukuada foforo oh enti adan na munya tsema kakra ma mo ho sa mo ho na bibia ha me se ene no faade akora ne ye ne e ye wo bakora nka wo beja no maami akora ji bum na wo betwa kwa mama ka akọbọ na maami akoma odiri mirika te se eyi be makora nko ntumi sa ade we na maami sane beisi ya oso obedi kokoko omotoma na ofe kakra bia na pa ototwene ye dokunu so apa aka efufu ekura ha fufu oh amma fufu ei what am ya amma fufu ei ah ewurade 25 cities fufu ei fufu kama fufu oh fufu wo so obedi na fufu ya da ne fufu ya mam oje ya wo twa mienu a no de nza wo me di eni we spirit shim wato de agu na we nyina ye ka kirew anka ma wo ye mu nhyesew nya ba tansu eno ne ye frɛ ne sɛ wo ba tan na wo dia anka wo be jai ni se aka wo be nya ye mo hyehye wo je wo be ka kire wo ma no ena be ma wo ma na nya ye mo hyehye wo mo be ye because no star ye friend say lifestyle na say star boy ana kwa kuni fo lifestyle star boy ka che say anadwo no wotwe no anadwo na ye hia wo mo kura wa ha nko mu di ye chi ama pastor meboa no mo ka sana mo ka kire ye iti na chese bo papa ye bi e wo ho iti na ma mera ho no iti yesre wo mu se wo mu si wo mu bedi ye chi a ye bedi yo mu echi o mu se ye kwa ba bia o mu kan ye ho ye ne o mu kan ye ya bom abusua ni nyina bom na ya pa ya de samom abofre yesre wo mu efiada ne de nyame ya adoma ye mu nwa ye twen wo mu kasi ka no omo mobosi anvamra ye betua okay ye betua na ya nwa adwuma ye bi ye ensankyere ne ye bi ne ye tiefo tie ye kama ye na obi tumi tena ne ba bia na obaji bidie sika na de ko ne ba bi o cheki ya no abaje na de ko ye be ne dai eti ye we na ye ntumi nye ye betumi aye aha onwe kora de aha ne onwe mu ba na wo bi kora beda hotel na wo de fom kora betumi afa omo ntumi kora nyame adaroma media general ho Akoma FM antifosi wo ho ye call ya na ye ka chan antifosi ye hia ka se de tie bia adwuma yi hu donti obe my ka Nikki Darling so de so de ye be call o de ye be tu eno no so de tu sa don't for money for many asesa Mickey obo adwuma pa o de ye be call ikije be bia mu kan kire ye na chese ye ya akora no hu donti ya pe ba bia ye be hu na yare sa de aye de ama wo na enu ano no aka 5 you actually ha na ma no we dia o se 100 Ghana wonye na wotwe no wonye 100 Ghana ni 3 ye eno ka ma ni akara yensa na yara se bi wa no ma ho ye ka no krentre ye wo de ne tie no foforo no kura wo ho papa wo 20 Ghana osna na de wo dwuma obi kura ne nan ye ne ya wo sori ensori ye wo se wo pese wo chichiri bidie pon ne nan aya ne ya wo sori ensori wo pe bidie bag nan kura bidie nan na ko achechira ton ene ampa ye wo kan ye no enye na ma ko tifie na ne honku aka na koma no wo na wo te aka se 100 Ghana na wotwe na me de obi kunu na me pe yo ene wo ne ye chia ene wo ne obi kunu na apa ene esa so sa obi kunu kwa tale ho according to na aja wo so ko ba wo bowura ne fie ni wakọ buru ono warefo na wo opa wa ya de eja
una uko yo yes 100 Ghana na yenye na awotwe yenye na awotwe ye ji 200 Ghana na awotwe wo bia 200 no ko ba sa to mo atanwa 200 no se awa bayere samana ne bayere nka ensamana ne bayere me ka ke the ice cream ne ya me se mama no yenye wo mo sa ya fa nyamo ka se bia ni ri tifie ne yira ko ma kra bia nu sa 100 na wo no ne eje na se wo yira he and Pastor Julius ni ha eti de ayo ne de you find the position no why position by you know pastor what you say horse wo dia wo benya do no so be ma ne dia di akoro so man mo di bi kura ne ya mo bro amojo man penimfo no awarefo no ayire penimfo no o ma ya de mo kura mo kru mo se o ma ya de mo ya de nyame nhira wo mo ayire penimfo ye ne de enya ho na ye mo de enya ho kura mo enya ho ye betwa o benya ho de ye enya ho kura abewura mi fie de o sa bewura mani ase a to aso ya se banyale se na ta se shemu ani em blend voices no ya se amfanya mo mo nya mo yere mo ha mo ntra ho papa ye nra ye ba no wo yi aja Thomas se sa akoye se na wotwe ba ko be sa be kan na wo hwa akoye situation Wednesday there cause over Friday ya mami ya wo di animu yi mami ne se Wednesday nko ani timi ko ayesa akọ ko da subura na no mo fo no be hono ba ko Akoma FM 87.9 Kumasi be no wanke kan ho kakra na o ya kem na hwe akwena ko wo ka no sa no di wura fie wa ai koma sore ntente makoye nkeye yanka se mo na mo di aso akwala no but sa wo fa ni di free ha se ye konkran nti obi abeka se ye mo a some so bi bansa ye de ne konkra ye kotonyo ye koye na bibi akoto obi abeka sa ye mo nti ye besre star boy ni nwa kwadwo ye sre mo a mo munja de mu ye bia na madam fo se de mu nyina mu si kire se 87.9 obefi okra bedidi munum na to nsa di die bibia nti mo ya busua so ngo na meka sa kire abrante yi maame onya tintintirinti no emo ano sese ba bia do no pe oba ayaresa wo mu na akofa ade na ba ama ise wuti won pentenkwa eno wo mu se mi ngura dan wi ne wo beto do twan mi enkwa twan wo nko o mu nya dai afini o na watena ho saa eya aginsam no wo mu na se wo mu wo ba bia wo na no yakwa wo ba wo mu pese wo mu ko hia ema busuafo ni nyina ba be ka se wo de di wo ma chikura no na mu nko twan enko no se akoma fo so mu de yakwa ba mti wona meko enu mu se no mu su be kobi enu so awu mu nko bi wow adini se de siko ezi kosi enkosi koda nkoda wo mu nya dan oji bu ma bia nsa wo na yo hana go ko ntimi na ana do ntimi na ya ba sama mi won fo bibia ya eno ekọ enya dan na kwa ndi enya ne se ye pa kwala no ayarisa se be butu se be dame ye nima ne se eno ne ye Kumasi edu enya metwe ane na boy me sofa no emwa ye be sra mu mielu eja waka che se fiada ye srawo eno aje me number uji Ishmael de uji wa uji number se be 3 ti kana dwun bibi 6 akra no frefre ofu gina na kwa frefre ni ehunu ko ye banyina me kwa na minya ndo adwuma mu ntem nya minim se mukoja me so nti e be sra mu akwala no ye pena yaresa mu nhwe ne ye nhwe ne ye fa baby eye me ya fufu na wasa ne de me yo oh kati konto pa o ama ene Simon ana wuda ko so enye ya ni nyina 25 waji atu 250 kale no 250 25 no kwa no ka se papa ya microphone no krati ama me mami mesre ni pi onja jimi ni abe mesre ni pi nyame na aye ne sa fi se nipa na be ka kire so owo yire pim me pe na o ta obi dia go ye na ye fa nya no 100 no papa eno ana fama no
1 year 120 Akoma FM loto uka sika wo number edu do se kwa no betwa obedi eti dia opado no ye fa nya wo o fa no kran to dia ma me no opado no ye fa nya no Mrs. wo ba fie wa hwe no papa no me am ka kire no wo ba fie wa hwe no he say oh ade ye wa nya wo de obusa no se wo na wo tifie pa na wo kunu ne papa yi na ne girlfriend aba obedi wo be dey wo be wa no wa fanyansa to and I'm say be breathing cro eta ko because only you show wisdom yes Mrs. no crack ba na so twem o mani hu ni da pebe bi gina o bu say question no dey wada o sheda pa mama mi ni so ni kunu twem o sheda na kama mi panya 50 years wa for o sa pegi akwa ehun fan kwa na ye wo de se mo no posu yi woduro ndu wo de ye de budru o so na na ayini mu ka o yes sir ya na ke ka o and they can do so ye besre no o mana ko mamrafo mate na akodi ye na ka na kopem abroso insurance nko ba over yi what's overload kra what's overload too wa broso eti na papa no betim ni ma ne nya krokro no edu sabre use wisdom krokro no na abre was strategic so na on fa nya hwe na kola no na watch 100 I know we calculate here broso wanti no kwane se miensa mielo ne dia kitwa no ewo wasi 10 cities wasi 100 na wonya obenya say 15 cities a day nti na watch ne say 105 and obenya plus charges charges 7 cities so na 100 cities so mre 200 no san to mo ne bayire ebego na ya ne semunanta wo ya ne yire meti bay no ne driver kwatena se jifufuo ne aponchin kraka this what boat na this what boat 87 as meti ni we prema ni meti open full na wo bia o kan bibi she opa na em yewu na ni ye ne on san fa nko hospital nko operation na anu bodi mi srapa ne edi o juma wa sa mo mo ya cha ne se na ko pa so ma ko na what is What is that? O ka sa asem na na me ko heste ku ani se. San fan ko hospital wani oya. Na anya bia no wani One ne twempan. Marcos, nya me shira mo ya de. Wa ha me ka de. Me cha wa ha nya papa. Ah, papa. Na mami we pa mo ya de. Enye nyame a ko sem fia. Free say, wo kwatare obi kuno. Me asem na o kan me ni problem. Say dia na adwen ya ne say wa wo fo. Enti e bia o nya be ma hwan na ka kire be ma ne de nka benya bi. But onu ne hu ne say bia wa ni nti nko kwatare bi. Na wo kwatare ho a. Wo ba ye ma ba wa na o motata enkrofo ko. Omo kwa wifi ho straight. Ka betu bi da ya no aba me de. Ka betu. Tu a just wa so ho na be fa. Ono wife ne kwa fa ne ba. Amedi adanse. Wo na wo kofa aba. Abedi adanse. Na wo hu eya na eya. Obi anka nche o say enkwatwe wo mpna na say nye we yi. But we say we hu say ehwe de kakra. Ena wo bo obi din yenko ho. Aha, we hu say ho de kakra. Nti say da na o expect say papa ne ye no. Wanye ne sama. Na ne twempna kra say bio 20 Ghana. Na ane na wo mienu awie na obetum akose na fa utie ye wa ma 100 enti wo fa e bia 20 no na fa 80 ne ma na so anye ebo ni because unim de ode ma odada enti we wo ha ne say me de mesra papa ne say wanya akofa eda na ebodu kom say eyi no ebodu say bodies wanya akofa enti kwan obefa so a say one ne be hyehye se aduane na wo to egu no wa pesa ka say bia ta eche ti say 50 Ghana bi o say 100 so what is no that trade ya na on ya ji 200 aji nua no 200 ne de wa kasa unim say ene no obeka cho so onya na papa no so kra unya so say no so nka wa say o fa so ade we ya no mo wa ya no bia na o so ye bio me wa ya no mpra na bia na e no call you yo uniska yo ade we na e kana wo fa e calling eti me mesre no
ombra no ye nyina ye ntena se na hyehyɛ bi e wo ho no se de be maami akoma beto ne yem no no so benya na asumdie na ne yire ne krot ne fie te ne ba bi no no so benya na asumdie no ombra ni anya hyehyɛ na kwan obefa so maami ne mma na obehwe wo mo ne de onhwe wo na nani ne de onkope ba bi a obekwa akoye nani no na first story no in fact me anope na me ra ho pa me hu no a nice guy very handsome very very cute guy na obe hu no odi ni ti bodan nim na busa se ho ano no odi ni ti bodan nim sa won say ya so obe wo ba betete na bedu sese mmiri na sebi bibi kakra enti na papa no de na okeka na maintenance enti sister ku ati he enti asam na enema na obobo so no this akwa kan yi se wan kan den no obeka ono onim de also de koka no ana onim de kan na be ma brant no ho ato no enti that means say okay kan bibi na bia ene no obesesa wa no free say ba na amamba no so say de be obi anim ye best known to you guys but me mesre say how na nya aba musu munim kwan e fa so aye betimi asa akwa na yare dia mombra from se sika se ma mo de mo pese de se kwa kan mo pe bimbra mo ba ye betua mo sika ma mo ne empe ne pomasibre ne ma akra fefefe se abra bon se kwa se de odi ni ti ene ne ho hwehwe na no ede anope oji bum nyame nkwa eti ye besre papa ne mma no so mombra e bia na emfiri mo but say bi na abi Simon na ma we nyina aba na ye mpe kwan a ye be fa so a ye be hwa ama ne ho ato no ma ama ma me fa birthday we ntwem me refi na nesika Galino family nyame on shop na onye okese bebe best friend nyame on shop na nesika Oba pa nyame ensure fly away consort afiwe kwata by December dear na Ghana ha empty obia ko obia so betu kwan obia so otukwan na mse de omayo mine de anu aye den eti fly away consort sesa wo kan ho am yakobidia ene wo se Canada ena fe UK ene US nyina wo mo ye gusuade ni pe etu kwan adwuma de ne nkrata asem nyina gu akwam kama afa Schengen ni bi na wo pe wo ko Schengen countries Germany ni ade no so Portugal no nyina no a na obomode mo so a mo bobo na mo pese mo free ha eko Spain ni Europe ko bobo ni nyina mo fa nkosi fly away consort so na wono mo emu akuma se head office no e wa hensan bonsuom enkura watabi nso e won kran wo se wa waye serious nko a e na frɛ no wo serious abo a wo wie ansa no wa frɛ 0243 421215 0243 421215 Doctor ni mose bra no ma wa wodro wo ya wodro say afa yade na ya fibroid na edokro wa ni nyina afa ko doctor nche cancer ene liver ne kidney yade ahodo ni nyina wenya no wodro wo doctor ni mo enche wo mo no nyina wo my research e de afa ho eti say yade no oba no hu no ka say drowe ene etu ase a eno ano no entomfom bo mo de hwe na kira kwan wo kuma ase atonsu mu na ko junction wo ne adansi rural bank no edi enhwe 0279087687 0279087687 if labor pad ama bata nyina aye guy ma hodo mienu if plus ana if normal ni nyina aye kama de okwa wo so behia bia wo na chi ba fia na wasan ato so de siesie ho kama ebe mo bata ye no wa ye guy pa na so wadi mu 0550000990 0550000990 Currency Ventures Zahara Mixture Energy Capsules Emani Meme Mesra Obamadi Pebi never two infections no ache emani bi wo ha Mrs secondary school ero kwate white ayenwa ne wo mu anekwa na ba na ba na ogefo no aba ogefo no Zahara Mixture Energy Capsules ba ko ye topa ye ba ko ye shuo kabom never two infections no ase Zahara Man Capsules bema bamadi anu bi na ukompa so ya agoro na emano ema mo piafom afa hindi herbal mixture ye treat malaria typhoid and afa diabetes yade ni nyina hindi herbal mixture and yade etu ase 0248569335 0248569335 Nana ye bi waguna sa man eduabo eduto yade krankro ene awade mu nsensem spiritual marriage no ma wade ne bi ma obi so no baba ko he wakwa wade so be mpre nan ni nyina fa ko na ye bi hoi na won so ano emfama akwantuo no aye bo ho dawuro se December obi ekobie no obi abedi nka ko na ye bi wansa na nkrata sam no de bibia to ye kama ene okodru ya bro ni hwe wani mu abem besa no ne de tim so
e de amount how do embassy ho no mo no long story na e de team so say ya funkam na che say wo so watimi atukwan amo aso wadwo na ye bi si bra na bambo bi a wo hia e wo honhom no wo fa enomo aguna sa man ena na e wo 0243 134535 0243 134535 akoma mu nsem na wa akoma 87.9 FM esunie ya da ya ho ya ba time ni nyina ya frefo de ba na fe wadwenkyere bi a wo de ba numbers no je ya ba ya na wo frɛ ede wadwenkyere ba 03224 ade kura akwan ko so ko e boni ye hu nti e ma ye ko fi hono ye ko fi hono no aso am ka che ni se me ba na onye boni nenu on le ko ankan no e ba we sin ko ko ye boni bia na me ko ni no mo kan na no na msa gu so man de e sa kai nti starboy e no papa e ni wo mi an e ko e bom ko ejina e ko chocho bi be ka che se ye ni ko pe ahmachem be ya no ma Akoma FM 87.9 Kusuya creating you any arbitration app you first can come any over kwan be dwale mu ni nya kwan ma mu enenso ti ja kwan ma mu enenso na obo se de na wotini pepepe na mo de ma de aide amame e wona kan se baby mempe if se semana kwan ma to nanka kwan ya ye be se afini fi kun fi mu kan kra mu kan baba ti sara mo kan minti ase enya kwan ma mu ami bi bufu ya minister no se o mo pento kwa santi de yenko ene twa so ye kofi de kofi ya minister no de otimba ni nchen so jara no to mu ena me kofi be ko ni ko she de no so tras me ni ko misa kakra ena be ne na so ba no ni di da no ma kiti ni di no ma kiti we bi ti me bra e chi ba no ka je me se me fa atre ene chensi na na bo so we se edidi ti bi atre ni chensi na na misa ko she de mo ni ni na otimba ni nchen Tina na kushe demo na mpiada. Semi na tini nchenti mpi. Na mbi shedani. Sai na mwana tini ebi echire aba. Efi ono. Abe fa moto. Egu kuku na kwani dinu. Ama ne tini edi kuku. Tini ni pia abo efi demo mebaya na membara skajim sama. Uyo ba ata abonye papa. Na uyo muku ni mu. Ena osama mbe moto. Egu kuku na medi. Na yunu. Na bisa nisa sister. Na wo ya na minister so nso wo nya ko kakra na so so wuti na o tule ni so ni ni kura ade no e kasa kasa buso e de agu ade no wo ade kura ni gu to ni ni etu no se ne de ba de ade gu koko na ma ofa san wo de no e na mi ni ka je nse e na mo na de ama no se on fa mu na ba mo na kwa wo se koko ni bidi e fu na mo no sister e se no ni be ba di koko ni ni sa ye kese pa Moso, abe na min bi ese bi ya. Soye, yana se, Papa ma. Mini aba papa bi. Asa ya mi ameba. Amensia professor na amensia ma ofili former president ya. Best morning oni akola ntenya mi ado mo ye. Eri ni ta de mo titi e. Na menko meni mo ba pa ma enipa ehu ni ni amobo. Se aya na ya mi ya no na se bi ho me kan se o so bia ye bibia no de akose wi Africa aya Ghana nkoa ni hu se unu wi ya no abodam emrofo e di wi ya de papa se ne ka Jamaica ka se bi skani patri ni bia ni o so bia ya bodam ni o Jamaica ade na ha bia ya o se ma ne de ase wi ana ko ne se o no ha ba ma ana se o ye ha ba ma ka se bi se bo ko no ko ye yi a ani e kamo bo na banzo sa oba na de ne ko ye se eni pani ni di pa wo ade ye di ye ya enye wo dem enfanye wo di pro so wo se o die o mani de wa so ma se ma se nya ku duro kura sa cha se e bi oboko bia mo nka ho a e ni ye ni pen so na mi o se mi ya oba pa ma de bia me ka se atemu no ye fa no wa ya ye hu nko ma o se na ne ye wu a ye ko gu atan Paisa tell me the fun and video we do nothing. What do you want find yet? By the room maybe the Chiasoka. You know, I mean, I say hello. You know about my I just saw Afaquatani.
Mini aba ofa kwate ni masomo asante mampon ku fiase no tankoit. Mini aba ma me ma no abedwafo nyira mo ni adwuma media mu de so ya ni papa. Oba ku fiase na abna brago atono so asenye ba pani wani Mr. Apio mo agegbo mu tio dendende. Ni ame former teacher adoma ko so agegbo wo tio dendende. Mini aba me de fe sorry no papa no yesre no. Ye fan to so e mane nye ho. Wo de ade a wo se wunim ho hwe. Ade tina akura ne kaje se me papa nko a ne betimi ahweboyi hwe ubia branch a ubidi dia mo ma me bia die ene hwe de oye we studio ho no be TV su nyina ama se nyina hwe branch a ko betimi adidie amo ma me bini na busu bia die ene hwe branch na wanya zum hawi ete se papa no ye fa to se mane nye ho so kwe bi anaso wana mutu bi obetu amo no so ho asana wontu no sha branche na ma mi ni abushafo so nya no tototo mini aba ya yesu nyakopon pa ye se abranche no se boni bi no wo mu a onyakopon hu ni mobo no fa nche no nsane yade se ya na abushafo so ebenya hu nka meda se mini aba Enso meda se hello Andrew Shimika okay anmanyi papa si bi shimoto papa no okoko fa sa ma me na wa wo 3 na se 4 papa no ade na no yiri no ekene na ya se komo ana godi nti a okọ no nti ase e yiri we hodum ana okọ ho ana ese ni na ko ni se no ma wutu ade nti na wutu ani hwe agonkola no se na nka yiri ma wo komo le wa se ni bi anko anko na wa ko na problem aba ati na obe de wo so hwe nkola no na no yiri no so no to no bu ase papa no yiri na se na America no o tini nukuno aya sokoma eni ntine ma nukuno eko taaro hono asa de naba no enti bibi o bia na wo se nukuno o he na wo he maame no woni nkola no na papa na akasa na akofa ba ana na yelo so no wo tini papa no aya sokom enti na ma no ko so sa no na de to so bi mu so nkola ne die no da bia ya kan e ba ya yi school e be tu kwan wo se me ko nkran no wa he ne ha small boy o se ko e die pa na no kwa ko yo ho ana wa ja kura no ma no ko so ntu transfer e dia ba ye kan no ya obi amani se bi se se ni ba ya jesi a ye se jesi a pepe kama a wa ye wo obi fanti ni fo wo ba de tu ko ye wo se bi sa se na hu ba bi kura wo ko e no so wo ja ni tipa na kura ne ko nti ye bonya me pa ye sa kura ne hu beto no may I say hello Ilabe. Bamana. Maho. Aduso. Champo brofe kwa mo hawo ya suje ga wade. Council. Ya makonga na ya. Mu eno banana bitaupa misawako o New York bitaupa. Na mi nyamba ya besre so enkola na yo munte futuo. Se wi nya kwa manua. Ewie se di bobie ni wo omu bunifa so omu do ko baba akra ko e no ehifa na ko dai so omu mo ja omu bra bomba se ojunu ho anwene adai na bia mo me tete sana mi boss ka tete papa e se ka papa go wutemu e ti mo nya suba bone ni suba tonka no na tubu wa mo ntie esi o gele fatro obi esi panu fo nyina me chabode makra mu. Yes, say hello. Okay. 03224-98035. 03224-98035. Hello. Hello. Yeah, we need to be a cafe. Good afternoon. Afternoon. Akoma fo nyina me mamajuma papa. Joseph pa twa fu afidi no homa ye na entie ejuma de mu bobi pa ma ya de mu sisi me bibia akoso de me mamajuma. Mini aba ama papa bi mini aba ma ya na chiawi yero mu baduma okay ya banya ya wuni min dada wa wuni aba ma enyan chen kra am go aba ya okay yo medase 03224-98035 03224-98035. Okay, hello. Hello. We need to be a cafe last caller. Mama bata na kasa safari afanya tumo yo. Okay, yet you. Sema bo. Mama ya me kina ye mlanke no wa mode ye mama de ba no e ko ba bi asemo akwakotoro no.
bibia na mini adekodeɛ nso a ɔmode ayɛ no ntimi nyina ha ɛnhyɛ nkɔm sɛ ɔmo ayɛ bibi wei mmom sɛdeɛ ɔmo kasɛm papa nko a ɛne bi tumi afa ne yare no deɛ na biribi wɔ hɔ ne sa kɔmu ntumi ɛnkasa asɛm no nti ɔmo hwɛ yie na akwadaa no ho ɛntɔ no sɛdeɛ ɔbaatae no ɛkeetee no mmeranteɛ no ɛfifiri nsansoɔ ɛbɛba wɔ mo so ana yam nua baa no nso na waleɛ no papa no ɔmfani no mmaa no me ya ne ha no yɛ bɛrima but adeɛ ha me ne sɛ ɔbaa sɛbi kama ma meyɛ ɔbaa obi a wɔkuru nka me nkɔ ne ho mmarima dɔɔso na sɛbi obi a ɔwɔ yele wakyerɛ ho wɔ yele ɔsɛ meka wo watena ho agye yiaa afie deɛ ɔpɛ sɛ kukum daabi asase no wohu deɛ wɔ hɔ nti bɛrima no ɛno a wɔnkɔ soɔ no nto ɔsesa nyɛmfama no ne maa no ɔmomfa nyɛ afufisɛm meda mo ɔsoma ma nyame nhyira wo nso papaapa mede de ama sɛ woasapon aseda ɛkɔ ɛde amama akos sɛ yɛdwumadie nyinaa wagye ɔwɔfie woahomegye nyina wɔdi akyi kakrakrakra ma akos nyame ɛnhyira producer ɛyɛ Ishmael Haywood nana yɛ adama wohwɛ yɛn ɛwɔ Facebook no so nana akua koko evangelist Samuel Mensa ɛna afei Pastor Julius Naba ɔba pa akɔhwɛ sika pa wotie nyina ɛnka sabre yi Ghana nyina sports asanteman agye atomo the whole Ghana was all over the Ghana baby I din sabre Akoma sports ɛne di so yɛdom ase ɛwa mo ɛne tie